Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela A. Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrollment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Talo for Samoa. O Atishna Ryan, ole licensed immigration advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ainga visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa ile o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mafa ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se furu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fianga, tau mafa, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tanga iane I le www.asppolyfest.co.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. O tātou whakatoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepper tomato I le nao le iwa se funmani iwa sene. Mau keni le buttercup I le nao le tai wha se funmani iwa sene. Te le whamrianga e mo mai lau VIP card points. Susu mai lau whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. Fua lau wa umataua o olea me pungai ua e wha apea mai ai o whea alofa a maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o umanatu o leo wa e tui alo ufatu e mana tua le amatanga ya upu mau I loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e ilo nei leo langa ma ua sui fo I olo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma I le ala ia le nane sila mai ai ia I nei mea ua o whai o lalo I foletu ma mau o te taua tu ua o fo I mai ai wa umatu o sio uola fasia I taifa I tionga ai mo oe o te le I whaafiti sa o whaia mea sili E whatalofa mo whalofa ia te oe ma le nganga whiwhia ma le nganga whaaftai le reitai au fau o le asto na I o le aso lima o le masino a Perila loa afe lua se fulu ma le lima o lea ua toe lua se fulu ma le lima minute o na tale o le tu lae tas whaisi pisi o le awala I le tai au nei ia ai whaafetai le atua I le tau mawhanawhana ma le susulu mai o le la ia ua
ngā e ai le ala usu o le atunu i o lātou tiute ma whaiva alo whiriba. A o nisi o la lava e ka ngungulu ma pū louri afu. Ua mapu mai i whanua ma Malta na ua mai ia le ngā ruenga sa whenga iai. Ua ngā ngaifo ai whaiva i le aso ana na fi. Ma tāua lunga i ai tiute ma whaiva alo whilima o le atunu sa ngapa ti ai i le nawa i aso ma le futia ua sola. Ai whaaftei le atua le rei tae ao. Wai le ia nisi tala e sili atu nai lo o le mau le nganga whaaftei. Sa tō whawha ma momoe ia le atunu. Le whanau o le atua. Sa whaafu fo i le atua i lona i afu o le alofa. Ma whaapulupulu i ate oe ma whaamawhana whana. A o e moe ta nguru ma ngase ia lau malolonga. Ai ale tae au nei. Ua nganga e le la. Ia ma ua ala whai whanunga le leile atunu. Malangona ai le nganga whaaftai i le atua. Ai sea. Awa fo i le ia se poto. Le ai se sai na tisi, pa o se fo mai, pa o sisi tu ai ngā malusi anga. Nā te wha moe ma wha malo lo ia te oe lo ma fau fau. Ai toi wha te ia te oe le tai au po. Ma le tai au fau, ma le aso fau e wha popo i aso le soifua. Ia te oe ma uma i tātou uma. O le nganga whaftai la le na, ma loa fua ai lao ua maua. Sula le lofa ma le anga le leo le tua, le nei tai au fau mo oe mau. Ma i tātou uma. O whele tawhau le lalulangi alo e mafuta mai ai. Ia, e langona le nganga whaaftai. Ia, o le tātou te talo whai tō tasi le nā whai tō tele. I le anga le leo le tua, vai ia wha tawhatawhai ni au vale. Ma ia wha moe fo i le peau langa vale. O loo whesaua i nai i ale wholaunga a le atunu. I me whetuleni mai i le mawhau ma whaalawe wha le lalolangi nei. Ia, e le ia sisi e aloai. A o le asia singa fo i le atua i le maliu ma le oti. O lo ofiti ai ia ainga o mawhutanga o e kalesia o nuu ma whaalaputonga mawhioanga. Ia o le whaiva whaito tasi le nao le tua. O le wala au i le tangata. Ma whaamana vana ngā luenga. E le taimi o le atua. E le se taimi oe po le keimi o sa vea, po le se pule ai le mele na. Asua tui foi vai malu i puenga. Le loto ma fatia, le loi mata, mo le loi fonga pa u. Ia ona ua asisi atu le atua i lana wala au. Io tātou ainga wome masani. Ia o whela wala le tafo le lalulangi. O lo o tupu ai le whara vele na. Ia manisi fo i o lo o tulai ma malanga matangi ala. Ia ono le fia mafuta atu. I pe au wha ma vai ma sauringa wha le ainga ma toe sauringa fo i. Ia anga le leile atua. Wha mawhana whana atu fo i le tātou por kalame. Le atua sa vea le urua i li i pese tāta ma le langi se yuli so alo le nei. Al Harrington tūmanu vau le vea. Ua tātou whēlua i fo i. Ngā ngai fo whaiva o le nāwa i aso ua tūna i atu mai le aso ngā fua se i o i le aso whareile, le aso ana nafi. A le ua tātou whēlua. Ua a ami le laulau, a ami le whau, a ami le ipu, a ami fo i le vai mangalo. A ami le tamaitai ma le tausala. Ma ngai o le laulau. Ia, o lea ua lui ai le swalofi o le atunu i le tano ava i le so. Ava mua ai le atua. Ia, tau mafa se ava. Mamori ipo le tai au, mamori ai ma le vi inga ma le whaaftai i le atua. Le tano ava, e te maua ai le sao. Lei se mea whapio e anga i atu iai. Po se tau wha le anga fo, po le whaio ni tala se, ma tala whela uai. E tātou te lesu e tala. Ini tala o ni whawha tala. Mani mea ngi whasi kala. O tātou au mai atoa e luma. Le aunga o le tala ma le whaamtalanga ma le mea moni o lai tupu. O mawhau whaunga o tangata.
Pātulou lai le nei tai au, e pei o na māsania I le tāwhatolu ma le vānu nofo o tātou tangata. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le anga nuu. Ia ai ia mawalunga, le lofa ma le anga le leio le atua, ma lona vi inga, e toe wha fōi ia te ia. Lo o wha fonga ma tāpua I mai le au whainga ruenga te tofi le atua, whata whaitau langa e fia, o e olo o ngā lulu le teimi nei. Ia mai lātou ua malo lo man malo mai. Sa tau o suswida le ipuwai o le ola I le tele o tau sanga. Sa ta se ai I le ngā ruenga. O tangata ese ua mau whaatasi mai tātou. Lalaka ko me whai. Whawhanga le tangata ese. Wha mawhanawhana le tangata ese. Wha la e le tangata ese. Tu i eise kupe le kanga le tangata ese. A wai ei le tai au. Ua matua le tangata ese le ngā ruenga le atua mao le ātoi le liu le vai o sina fo I atu I lona ainga. Ua ta oto I nā, se saumolia, o se oso, o se whaamrianga, whaaleanganga, mai le fionga pa ia le atua ma le ngā ruenga, sa ngase ai I lātou, ina ia maua ni a nganga mo le atua. Ia, o le whaafitai tāu o le nā, le nei tai au e whai fwoi masui, o le au whai ngā luenga ma le pūlenga. Ia, mai se tātou uma o pā anga tō tino, a lei a tau sa vea. I aso tōna I uma ma le aso ngā fua fwoi se tau le asfarei, ai wa ki ngā kou maka. E wa whai lale nā. O tau a ia sa o tau whai mai. Se lei a tau e le lava. Ni le umore mātou fia mata ma le fia whaalongolongo. A lea na o le tasiro wasu tōdai. Ia, na toi whaatalitali e tu fo I lea mga lala ma fia tāu mafa ma fia iru le whaalongo. I le isi ono aso se I o fo I le isi aso tōna I whakoa e kaonga mai. E tō te leila tō na tusiane ma anga I le pulenga whaku o la o tō e whai le pulenga. Ono o te whai ngā ruenga fo I full time. A maua I la ni nā iawa noa. O le tā ua le nā. Ia le nā. O mawai le awa noa wha auro. E mawhai ai o nā. Soaswani I le ngā luenga. Ia mawai fo I matupe tau si ele ainga. A wala la I alu ka koa mio wha mai. A se o ki ngā fo I makamakalinga ia. O se le sa vea. Koe fo I lo was ko ngā e kasi. Ia watalofa. Ele pa ia lasi. Ma le mamalu o tau o tinam ta mama tutua. Tu asina sino le atanu. O tau lava. Ia, ma la o tau fo I te talo o pati mapo le fala. Ia, ma la o tau tapua inga o lo o manui ai whaiva o Samoa ma na tama whanau. Po o whea le tuli manu o le ladorangi. Whea le atanu. Whaafitai te talo I a te o tau ta mamatina matua. E le ngata I lea, o mauta malawa, o whale o te ngata mātua. Mai se fo I mauta ngase, o whaalongolongo mai ai. O le te mile nei, wala I lunga le toina, wala fo I lunga le tina matua. Wa whaola malana telefoni. Wa tutuli fo mai, awangi sausi se whala vela ve mai bo, reisi tolu I tūla. Se I umanga whaile o kui pēa umlapo kalamba areri ida. Ia ma whai se fusinga, ma whainu se whala au, leo whatu. O tōna, olo o ngafa mana I o tātou ta mamtina mātua ma le whanau le whale. Domestic duties that are performed daily in the environment of our homes. A watu le whamalo ma le whaafitai. A wafo I tātou te leilo atu, a o tātou basani whaiva o le au no whale le aingo ka maiki, wha I le kua kele o ka maiki, a whika ngisi o ka maiki, a le pālau vale o ka maiki. E a lana palau vale le mele tamaititi o la ititi, o le whalongo I upu e whaasoa mai ai, e tangata mātutua o le lipo I ai, mali o li o ai lato, wa masani le whalongo le tamaititi. Ia, o lola I le uasia si mai malo I le whale. Ia wa whailo le tamaititi le upu sāma le upu palau vale. Ai masangi ai o tau mātua le masani na whaia le upu. Mantua o le me pue leo, le me pue ata le nā.
Na o tātou whānau. Wai whapena fuia. Le eista mai te sili o na palau vale ma whai upu sāpe o. A o lai titi. Wafo isa mātou mio i au tafa o mātou mātua. E meise le mātou tō ina o. Le tō ina matua o so alo leo teli. E le aia se whai upu ele leile la unga le fue ma le tō tō. Alu fo le lotu o le mea la mai tasi. Pe ala unga i se bāwhau whaunga whale anganga. Ia male a fionga pa ia le tua. E tau nu umai loa i lona whale. De aina se mea whapena na o upu sā me tawara mui. Ia na whapena fo ila ia leo i mātou. Whata i ta i tala le toina. Ia whamele toina. Awa a tawhasi mātou e o mātou mātua. Mawhai le toina. Se weka koe kaukala i ngā upu mare. Vai ka maki leo whaka i kai o mātou i launga. Ngana mau upu na mai a whamai. Se le ei se upu sā e sā. Iwe, le se upu palau vare whapena. O le tangata ia o nofo ia ma wha winga ma ni milo le winga le upu. Ia, ona ia i lola ia leo le mea le na ua ma mafa le upu. Ua pā a le upu, ua mata tupa le upu. Ele ema whaina ngalo ia tau. Ia lo uta mama tua ma le tele o ana tā leni ma mea lofa le tua. Sa avel to ina le. Ia, le na. Ala ata tu se atu e whata lofa whaapitoa lava. Ia i lātou o lo o asia i tātou le neiva i tau le tau sanga. Ia, malau whanua me ele o Aotearoa nei. Whata lofa whaapitoa. E le whainga malanga malu ala o fionga le li fo mai ma le profesa. Le fionga le taulangi i a tofa. Ia po le fitalenga fo i a namurau ulu tāwana. Ma le whale tua. Ai maise o le wha moe na ngā i mai ai. I le wha lawi lo ina o le tusi le nei. O se mea lofa mo Samoa. O anga wha vai o Samoa le sa utala no atua i le aso na nafi. Ia, wha lofa wha pitoa fo i. E lau fitalenga au matangi Hannah Brown o male whaletua ia o le via. Uso moni male tua fine moni. Sa mātou ngafa ma whaafianga te tele e meise o le atina o le community a Samoa. Ma tamiti a Ongori University, Brigham Young University i la ia campus i Hawaii. Whaafilo i atu au matangi. Hannah Brown, ia whapefo i le tua fine ia Olivia. Whawhitai li tau sanga e tele sa tātou vāai i vasa e fia. A o lofa maanga le leile atua i le soifua, tautua ma le soifua au auna. Whawhitai le tua u tātou tue whira i le pō ana pō, o pāti patia foi. Ia le tatala ina alo ia le reitu sima le neinga ruenga tele. O anga whaavae o Samoa. Ia, o se teimi tāua, o se teimi fia, ia ma whailo e tufo i le li i foma i le profesa. Ia tofa namulau ulu tāwana. Whaataimo le nei mea longwha, o lo i ere wha moe. Maua se teimi, ia, o na tātou tala fo i lea ma whafola le whala. E winga i mafua anga na tusi ai le tusi. O avea o se mea lofa ma se whaamianga mō tangata uma, ma o te whai atu. Sa uwhai tau ana pō ina o tau nuu le whale. Tele mea tā ua o lo o iai te tonu i. Mai o le tūlanga fo le te tau ana o ina ai le amatanga o le soifua. O le tama i titi ma le teine. Ina ia mana malama. Ile mafuanga e alai ona whai mea. O le ale mea alai ona whai atu. A e tautala. No foi lalo. A e ai, no foi lalo ma ai. A foi atu e te sau, e ta milo mai, ma mau o wane e sori mai le sau fa inga o iei tangata. Sinta me te mea ringa fa inga mea. Mo se whate te inga tā wole na. Ai o le wha vai. E ei le wha vai o mea. O winga na, o anga wha vai o le atinu. O na, o mata upu ne, the principles that underpin our Samoans and who we are and how the world view us as unique Samoans.
kind of people. Nā mea lei una tūlanga ese le tangata Samoa. Mai tangata umo le lalulang. Ona, o anga whaavai nā, ilana tū ma le anga ma le tautala, a tautala, no fo ilalu ma tautala le limai. Ona o le vā, o le wha aloalo, o le alofa, o le whea matai. Tele ia ma le ano ai o anu fale, o le tusi, ma anu liu o lo ta oto ai te tonu. E au ngā mo i tātou uma. Ma o lau recommendation fo le nā ma le fautuanga. Wawa ai mo whaalongalonga po o whea ai ma wai le tusi. Ia iai se tusi whaapea. I te tonu o lau ainga. Ma ia iai, wa o lo o iai ma le whaaperitania, glossary, ma le whaawinga ina o upu, ma le whaaleo ina o upu. I le whaonga o komaliliu o whaamamafa. Ma isi vai nga uma whaapena. Watu ai ma mori atu le nganga whaafitele. Asiata ma asiata ma le aonga o le anga nuu ma le ngangana Samoa. E le lupe na whawhoi vau ese. Whaafitele mo le wala ulia i le poa na po. Ea maise fo i le whaafoida ma le whaatautenga o le whaamoemoe. E ta tala alo i ai le tusi le nei. Ea, o se mea lofa mo Samoa. O le tusi a Samoa atoa. Ioe, e le whapea na tusia, na ta pena e le fionga le professor po le lifo mai. Ia Dr. Tofa Tavana po le fitelenga na mlouru. Ai o mawhauwhaunga o lo o iai tutonu sa wau malu ma iei manongi. I le tō whā ma le moe sa ili. A le au mātutua. Lea lai ta oto i tonu i. Ia. E fo isi ngā luenga teu e mawhai o na muri mai. O le ngā luenga whawai lea. O whainga whawai. O anga whawai. Mea le fo o tū lai mai ai ma tupu le vevesi ma le pisa pēa o le o esa mai ma le ainga. Le awa tātou se e le whola mau halunga. O le pale mene o Samoa. Dale mena utupu. O ese mai i whainga whawai. Ua whaia le poto ma le malamalama o le tangata. Ua sori e le tūla whono. Ma tātia ese whainga whawai. Tātia ai ma le tūla whono whawai. The rule of law. Ua kofu arakanga kaia. Ma lana whainga. Ia. Ua whai le tūla whono. Ina ia whaamali e ina i le mana onga o le tangata. Manai tangata. Ai le manui ai le lautele. Ta lepe whaavai. Iona whaili o le tala le na. E tō mau whaavai. A ua sui i a whainga. Ai whalo tele tununga. E le teimi e sasi ma se le upu le na. So se teimi e ta oto ai se whaavai a sui ni whainga. Wata tau fo i la o na sui ma le whaavai. A whai fo i wa lewa na whai lea mea ta oto ai se tū la whono. Ua ta tau o na toe asia pe a uma le lua sefulu pe tolu sefulu tausanga. Pe uma fole sefulu, asi lo iai. Tai pe o le mea le tupu mai nei. Le malapanga le whea ngai mai tātou. O le eletise ma le pe o le eletise. Ua uma na whai. Ta titi o mafi. Iona tu ua iala ia le tu whau ia whapena. Le aise maintenance. Le aise plan, se fuafuanga. Ina ia toe whai maa siasi ni o mautinoa, o le awha ua upea, o na ola, ma sa palai le eletise, fitu aso le vai aso, luas fulfai tu lao le aso. Ma le tau sanga atoa. A leo whalo ngokwe mai o, ka kala le awhia kau ai e kongu ia spana ma meo, mea whainga luenga. Awa le bera, e tau, o le self-inflicted wounds, e lono winga i le te tau lau na whaia, is a state of emergency le mea lea. Nga o mea lea na whaia e tātou e whalea ngai i tātou. O te matua i o, o fo pēr whaia sa, o ale mea nā lai o na. O na manatu lava i le fionga i le Minister, ia Honourable Olofiti Vai. Se whaisina susuenga. Be mo i tala ia o au mai, malau manu ia.
E pe e fōlinga mai e o lo vale fungatia i le vā o le Minsta, malana pulenga, ma le vā ma i lātou o instinia, ma i lātou e whātinoina na ngā luenga. Ia le nā. Whatalo whapitoa i le neifo i tai au. A whai o ieini sui o le malo o lo malanga sia si mai. Ia po i lātou fo o lo malanga mai e vasiaki le fo mai. Ma le soifua maloloina. Whatalo whatu le ia tau sa vea ia oi lo. Lātou le taima le lātou i le ala. Ia ma le lātou fo i le ea. Moe o le a mou le a manoa e vai ai fo mai whapitoa. Ia matauala mai le alofa ma le anga le lei o le atua. E hala, ia i lātou nei o fo mai maanga waa. Ia, o tui, o whala au, o ta o tonga, o fusinga, o ha uma mea e mawhai o le whaatino ina ia. Toi whaafuisia le malos. O le tatalo le nā. Ia mawame ona toi taliwi Samoa. Whaawau le tautua e pei o na māsan iai. Tātou wō. Ia tātou telefou I vai whanua e le ngangana Peritania. In this update, Kiwis will be keeping a keen eye on the global markets with our economy still at the mercy of fallouts from Liberation Day tariffs. Wall Street is facing its worst trading day since 2020 following a barrage of tariff announcements from Donald Trump. It's now been slapped with the Chinese reciprocal tariffs, growing recession fears. Infometrics principal economist Brad Olson says currency movement will have our traders, importers, exporters and holidaymakers watching closely. But we are a little bit in New Zealand at the whims of the global markets. We're not driving this, we're not a key target of the tariffs, we sort of just have to take the wave as it rolls over us. In Australia, at least $500,000 has been stolen from one super fund in a coordinated cyber attack. Some Australian super fund members have had their combined retirement funds of $500,000 stolen. The fund says some accounts are showing a zero balance, but they're working to resolve the issue. Thousands of eels have died at a Canterbury lake. The tuna can be seen sprawled across where Lake Ellesmere is mechanically open to the sea. Environment Canterbury says the deaths are a natural event that can occur at this time of year as the tuna try and migrate to the ocean overnight. Herald photographer George Hurd says the eels cover about 100 square metres. They've obviously been there for a couple of days. All of the eels are dead, and it's a pretty putrid smell out here. ECAN will mechanically create shorter and less steep journeys to the ocean over the coming days. A strong message for those undertaking future public projects not to leave businesses to the wayside. The Institute of Economic Research has found our large-scale projects tend to only focus on long-term benefits with little to no consideration of short-term disruptions. Auckland's Heart of the City Chief Executive Viv Beck says the impacts should be fundamental to planning. Making sure there's a good mechanism for financial support, making sure there's really good discussion well before the first sod of a project is turned. That's news. In sport, Pakistan have won the toss and sent New Zealand into bat in the third one-day international cricket match against New Zealand at Mount Maunganui. The game's been delayed due to a wet outfield. The Black Caps lead the series 2-0, so it is a dead rubber, but the Pakistanis will be desperate to finally win something other than the toss. Rising Tauranga runner Sam Ruths announced he's signed a sponsorship deal with Nike. Last month, the 15-year-old set a new record as the youngest man to break the 4-minute mile. Ruth then auctioned those running shoes on TradeMe to raise cash for his coach and training partners, so presumably he'll earn a bit of cash himself now to meet those costs. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa, kasilima i vokuru amo. Olo e whaafonga le tautua mo oe si ufonga o Samoa. Le Radio Samoa sifulima i vatolu amo I au kila nei ma le I atau sa vea. E le Tanoa ama e te mauai le sao. O le so, ya, o le atau walunga iai I a whaafiafianga. Pe ona whaanga solo I aso e wha o tona I atu nei. Le ASP Festival
po le secondary school festival ale awa onga umai ono se pulu i au kilani nei. Ya, watu le wha malo, ma le whaftai, le lava papale ma le onsai, a wafoi. O nei aso uma watua na iatu a o wha ngā solo i a whawhiwhianga. Sa matua matangi, ma wha, ma timunga, ia ma le malulu, talo whai nā i tamaiti. Ia, le sisiva whatim, e mo i o lo whaia, ia meo whale ia matulanga whapena. Ai ala fo i le tapo i ngā nai tamam, tina matua, ma le tō tele o le mamalu alo, o ele ngata o na o Samoa, a o le Pasifika foi. Sa ufa i susua i ale mutia i la so atoa ma Talo fai, ya, whaftai le tua o maua le lao fia i le nei aso, ma sulu mātungo fia le la, tātou se e foi la ia lea i le tūlanga o whai unga whamsino. Tātou te talo mo le au whamsino i na i fia le mi tonu, ya, whaia fo i male alofa i whanau uma a lea tunu uma le Pasifika. Whaia ni whai unga le lei, le o se ngaruenga whaingo fie, lau tōru sila ma le tangai, ma le whaafoina, wa uma foia na whaata oto a la fua, ia ma whaatūlanga, ia vaenga e whai i ei le whaamsidonga. Ina ia langutasia umai ia whaafiefianga. Ma le tūlanga mana o mia. Ma le tūlanga e te tau ana ausia. Ma tua i ngā tongi. E tau o na ame atu. I lea whaafiefianga, ma lea whaafiefianga. Ia le whaamoe na a o tau mātua ma le tapo inga. Le whaina o whai atu lama. So ia ko ke whaakupu vevesi. Ia o tau talia ina. Ia whai unga o le a au maia e le whaamsinonga po le vaenga o le panel o le au whaamasino. Awa o le teimi ale e tasi le whaamasino ai ia au tau le mamalo o le au whaamasino. O la fo e whaamasino atu le au mata ma le au maimo ma le au tāpuai. Tā ua atu la le whaamasinonga a whaamasino. A ia I lo le lei. Le au whaaperetania fo le le. The public are scrutinizing your decision making. A le folau le vatu ma lau fautuanga ia te utou ia le tōtele le au whaamasino ia no nofo atu ma mata. O lau whaamasino ngā tu pera lava ia te oe. O le whaale o lau whaamasino ngā. Whai ai oe lau whaamasino ngā ma te ua I lau whatu ma lau mawhau. A wai te whaale o lau ia whaale o mai ma le leo lesi. Ma le whae unga lesi. E leo kongi whaamasino. Hold your whaamsinonga to yourself and keep it to yourself. And well, if you know, I think this was supposed to be like this, or sa te tauna avitongi fia I. Nofo e ma fau e ma teu ia te oe lau whaamsinonga. Awa o oela. O oela leo le tutuafi. E te amata mea I lau whaamsinonga. Sau ma lesi ma sau kong wanga wai whai mai. Nanga le whaamsingola. Langa mea fwoi la ngā whai ia whaalongo o mai ma lesi whinge whai kala ngā furu lelea. E sau fwoi mga ia. E rei masong ki kaofi. Sau fwoi whai mai la na whaamsinonga. Le nāla. Ua tā ofi e lo le whaamsinonga e whai o mai e whaamasino na tōwhia. Ai whai le whaamsinonga tangatai. Ai o tai pe o le mea fōlele na mai I Yesu I lumo Pilato ai whai atu le whaamsinonga e tangata. Ave nei la vai. E whai ise mea reri inga. Do you see the impact and the influence of your personal judgment that has affected somebody else's mindset? And all these mindsets are negative. Ia whaaleo lola ia lea pasala lau loa ma le pulwhana. Ia le afi landu wa mūsai sai na o mea leanga ma upu māta ngā he le lafu. E o la wau ina fuki ulu ai ngisi lo ma kua ma pisa. Ia whai mka kukali e aleo o whai atu. Ia lo whangia. Ia lo whangia ina ia tausi le bāle lei ma le file mu alofa I langona o tamaiti.
o tamaiti ma ale o lātou loto, ma o lātou mawhauwhau, and what they expect. Wa mawalunga fo ile expectation o tātou, le mea o tātou manatu o matua, te taua o na whapea le performance le atari, ipo le tua whinpo le au siva pule ala. Our expectations are so high. It is almost unbelievable to be able to reach out and attain and achieve those expectations. Wa mawalunga tele le mea o ye o tātou mawhauwhanga. Ai sa unga le mea. E rea I ki a whapenga, I le mea sa e mawhauwhau ki ni whapena. Ia ngai whari ila ia le, ia mason ta lafo ai tala. Ia ai ua whaavai loto ia tātou whanau. Create some space for peace for our children because they are susceptible to the negative influence by you people. By us, tātou ne, tangata mātutua. Tātou te le I loa fua I tua fua I luma upu e la lafo. Ua pai ua tātou whitai, ia mautangia na ia tātou whanau, pe a whale tonu se ngā iuinga. Ma se mea sa e manatu e te tau na māwalunga. Le taunu unga e o iai. Ia malie lea whenua lo whinangalo. Le te māmana tina e toi oso le la, tai au, isi malama, e fotu wa I mai. Ona, ia manuiali le tāwalunga o le tātou ASP Festival le lua whelua sfurma le lima. Ia, ma le te talo foi. Ia I seisi company e tele ni ana tupe po sisi foi whale tupe. Awa o tele tausanga. Ia, o lango pēr ma sponsor le ASB Bank. Ia, le ASB Festival le nei o tamaiti aonga. A le lau o whaalongo atu, o le tausanga mulibuni le nei. O le ato e whaatupe I nai. Wa uma le sponsor. Ia ma o le ilola po le ale me tūlanga le ao o iai le tausanga fo. Ia, alusia iai se company sa marianga le lei. Mawhai o na. Yo so ne whaatupe le whaamui o le whanau. Ia, I lea fo I tausanga, ma isi tausanga o lumanai. Whalongolongo atu, whalongo noa I le mea leo tula I mai Australia. Le cyber attack, lona winga, o sori ngā tula whono I whaia I lunga o upenga ta whailangi. Internet cyber attack. Leo ngā ui ai le 5 miliona o retired savings anai tangata mātutua. Le ua wha moe o le a malolo. Malolo retire, ai awa I mai I alana savings lena. Po o lai pe o tupe fo le superannuation po le se vaenga o le pensiona o lo o whaaputu sesi account. E mawhai o na whaalango I aso ua malolo retire ai. O le o toi whainga luenga. Tai tusa le ala ma le tātou savings le ai nei le taimi lea. Like o le superannuation ia po le tātou Kiwi savings. Ma isi investment o lo whai. Tālo sia, ia aua le tupu se mea whapena. E whalapu potonga o lo teu I ei tupe a tangata I New Zealand nei. Ngā matua po poto tangata e ngā ui lunga le internet. Ia, ma le whainga le nāfo I o se whainga, le cyber attack. Nao ki pō dā, masu e lunga tata, me e whainei. Tai tusa ma le bela o amata na tula I mai Amerika. Wa avele ki o le tanga luenga o tupe, Treasury, ia Elon Musk. E leo se sitseni, ma a pavole o tangata o lewa taunto ti poti e se mule tunu. Ia. Lea la wa ngai e tau fia le Social Security Paycheck. Anai tangata mātutua o retire. Ka whiwhi, 7 miliona tangata mātutua o lo maua lātou pensiona, po maua lātou
social security paychecks I masina uma. Lea la ua mana ole li I lea o Elon Musk. E tā ofi. Whamai, it's a scam o tupe mai mau a lea tunu. Whamai e to o tele I la tau ua ova le tai se lau tau sanga. Ai le lo ua mali liu. A o lea, ai le ai ni wha mao ninga ua mai e luma. Talo whai. I la yo tātou tangata mātutua. Yeah, was on the melina? The Americans who voted for Donald Trump, you deserve that. Do you deserve that? Yeah. O mai leo la talanoa. Ele mata upu lea ua whaasolo muri ai tua. Leo talanoa a mata mumuatu tātou talanoa ngā. I mata upu e a fia I lava New Zealand, le loto I whale le ba o atunu o le vastas mane ma Australia. A ole I anga ina. O te fia whatalo whatu I lunga le tātou apia whoringa. Ole o tātou uso matua whawhine o wō ma pa anga umalama. O lo o lunga o le tātou api o whoringa, the Facebook page. Ia, ka malo atu I le autustusi. Ka malo fo I waite mi sau wai lunga. Ia winga leanga pa a fo I o tangata le autustusi. Pe whali I mai a te au, ma umata upu. Ia na sau wai lola ia leo le neima le nā, ma upu pala o vale ma upu whai upu sā ma mai ia tangata. E ri kai ake I eile atau sa vele mele nā. Na pau le mea. Ua maua I malo vava, pe se sele ingoe te sauai. Wa istangata e sui o lato ingoa, a o lato wata lai au mai. Ia le o se atau se pua, po o se atau se maile, po se atau se meola. Tu lau whafonga bele tino. A o upu lai sauai. Ia nei lola ele o ma te ia lau tupua. Pe e te lafi lilo I whea, pe mai ele I loa a usa whea oro, ke ngofo I whea, whea, a ua o I loa ele tua I ngā whale tangata, I lau tangata. Ua o loa le le ia lau king kangaka. Ngā ore kingi po o ngā ki whea ruai. I le ise whai ai o iai. Pe o me o pulu ia na o whaamatalai nafi. Na ai ele alope ia lātou whai ai. Ai ngā o kingi po o ngā abe I le meo lionga. E kakala ko lionga le se whai ai o ngā ore kingi po. Te whiwala e te aloma te lafi se mea, ai te whaalonga mai I tala, e maa ai. E uru fia. Ai lola I, oh my goodness, tala le li ilea. Sa sili ana pa, pe ana whaali le lei mai, o fō ringa ma. A leo le nāfoi. O e ale ta te whilo I le awala. Ma e whaatalofa mai, ma e, ai le lo, o e listangata le, tau ai maa mai ma e. Le nā la fo I le nā au te mate I ai lo pala ai tene. I lo musu e whape mai ia le atou. Vea, o au tonu a lena whai atula upu sāna le lai a te oi. Wafu I te pala ai. Nā e mā wawa mai a whape ngā e kari yanga lo. Ia mea fwoi kako ke kari e ai. Whatalofa whapitoa le tina matua o le ngā ruenga nei. Ia, whafonga mai I le tina ia lilia, sangala, ia, alofa te lea tule I atou sa vea ma le tātou pora kalambe I ate oe ma le talo I nei. Maua lo malosi, maua lo fia, ma e aka me le ka pora kalambe. O ka kala pila, ma kala uro ka tali e. Se I whatari e, fo I le tunu, pe au na onga, ma mafa, ma matu ia, se mata upu e tala noa ina, ma whaasoa ia. Ina ia ave ma ai. I le whaafonga tāpua I le tunu. Whatalo whatu o Ruta Josefa, talofa malol sa I Fumria, ia Oscar Samuelu, ia whapea fo I Coletta Waia. O Fili Mamea Lelei, talofa Tonise Nona, whapea fo I Le Masi. Le Masi Iai, Sophie Andrew, talofa Sophie, malole sa I Fumria, Marietta P., Amelia Famoana, Alofa Moore House,
Talofa malole soifo, talofa lofa malole soifo mria. Tua fine a Fortino Josefa, ia fa pe foi Electoral. Titia talofa malole soifo mria. Pule ai Elizabeth Firo. Ia malole soifo mria va tai mole. Ma futa mai ia tufa le tatou polkalam. Share our program. Press the like button. Leave me a comment. Eselo fifi e feitau. Ia autou komeni. Ia ma autou langona. Ma autou mawhauwhaunga. Atalofa ile te maita i o Erolini Josefa. Le usofo ia vaisi ngano. Ia maise le tatou ta mamatua. Ia masoe Josefa. Ia fa perfoi ia le fionga ia tui mawalunga Josefa. Ia ma le tōtele o tātou aingo te māmti nā mātua. Lea lava e sel popoto e a fo i e omi moile mea. Ia manatua vili utu, tālo lava mbalo se fumanuia o noa whaota ota. Ia whapea fo i mo lesi sang portele. Wa leva te le toi whaalongo le sunga mo lesi sang portele. A leo wawa i atu. Ia. O leo o toi anga i mai lunga whamai i mo le stalo fasa vea maulau mo le porkalame o le tāno ava. O lo mafuta atu i le ala tele anga i le anga i atu i ale pata. Talo fai tamo le tamtangi. Alo le soifu mduia. Agnes Yuli Kyle. Alo le soifu mduia. Vaftaini mafuta mai. Susana Lui. Alo le soifo mnuia le nei fo i tae au. Ia whapea fo i ale tamaita i o Emma Vaipu a. Ia. Alo le soifo mnuia. Le masan iai o Epi. Talofa Epi. O Viliamu le pa. Talofa malo le soifo mnuia. Lene Siu. Talofa lava. Frank Cowley. Talofa watching you from Brisbane. O Elena Fafeu, watching you from Cairns, Australia. Talo fai. La me wela ku mamao ina. Ia nisi la tu lo. To tele o tatu tangata lo o. Ngā lulua i le moina le nā i Kalgoorlie. Ia fatalo fatu tatu por Kalambe. O tau ili Oscar. Ia fapefo i Juliana Ali Vui. Donnie, talofa malol soifo manuia, ia whapea fo i leo soiha mau wha manu, watching you from Melbourne, Australia. Ia, alo, outou umalawa o mafuta mai alofa elika. Ia, outou fo i lungo le tātou YouTube channel. Press the like button, share our program, leave me a note or a comment pula e po a upu tu sima po ma fo nga fole le nga mai la yo ke maka mo aka wai fo i wingo tatu tangata ya ma ala to amio faftai amosa talo lava Tessa Wong alole so for manuia watching you from Sydney, Australia. Ole mo kwa ko kilo le Australia fa talo fa pito lava ile nei fo i tau a tai au. Ia saua ili tamari i ia lilo mai ava. Ia ma le whakatua, ia me se fui ia le tina. Ia tūfue, talofa tina, tūfue ma lole soifua mduia. Ia o tūfue sewa muli. Ia ai elenga te leo, avatu le wha ma lo ia i la tau sa whao wina le pō na pō. I le a onga o le anga nuu, ma le tū, ma le anga, ma le ngangana, o le lupe na fofoi wau ese. Watu ele wha ma lo, ua au tautu spasi le pō na pō, watu e fōi ma le wha mrianga. Wha pēa uele o sau iei, iri ale, le si o uso lea mai le ainga, le taile sunga, muli pola aleki i tamali i so vala. Alo whaftai i le whao unga. Ia, ma le maua ina fo i o tau tu spas.
Ia ma tāpena ai, e lua la mea na tupu ana pō, na moe lua ili se unga. O le mea mua o le titala ina o le tusili nei o anga whaavai o Samoa. The core culture values of Samoa. The basic text, advanced Samoan language and culture. Le ngatala le tala ina o le tusili le fionga le professor le fionga ya tofa tabana. Wa futi le lua na mulau ulu tavana. Ai na tatala I fo I malele stala. O le toi wha awawina. O le a onga o le ngangana Samoa o le tū ma le anga. I whanua. Ia, a le a onga lea. O le lupe na foi wawes. Congratulations for the registration and the graduation last night. Ion. Ona tātou wōlea I le malolonga manisi o tātou whasilisilanga fo I mai e whaawopea le au nanga ma le tautua ai maise o le awanoa tātou te talanoa antuai I le tamai tai o ati mai le Henderson Cars ia ma se whasilisilanga fo I e tusa ma le lātou tautua ma le au nanga tasi lea whale tāwale o le vatele la whaipoiponga ma le Radio Samoa o le Henderson Cars Lua se fulu mon tupu tau sanga talu na whawai le tio. Lea lava o lo apa mai. Ma whaonga ina lea o nanga ma le tautua le siu whonga Samoa e whaalawi lo hailana o nanga foe. Ia malana tautua. Toi foi mai, te amai ala peselea, tala no antulu tu mai tayo. Ati mai le Henderson Cars. Malo lava o le soifua, tulu na le paia o le whaatafa. Le ni walupe tu I le tula. O le nei so ua mawalunga, wapa ia lunga, wapa ia lalo, wapa ia fale, wapa ia whaifafo. O aina ilu talo, e tatu whiloa I fia I le aso. Ua sau o le vaana tiu, tau mai I le vaana tau. A o loo mamau pelango, o le vaana tu afolau. Whaafetai mo le mana vaola, whaafetai mo le nei aso fo. Whaafetai mo la upu fola, whaimatai ala mo I tatou. Whaafetai mo le nei mafutanga, wa tai tasi mai. Fuli fao nei va o mala, o luma o nu ua feilo ai. O ava whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. O ava whawhetai, ta tau whai pati mai. O ava whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. E nao Yesu ke riso, e ono mea I ana la e ai. A tātou te pai tū, Yesu a o tā vala ai. Le mata o tia o lo tātou atua, le nei tātou te tapua I ai. O aso tai tasi umalava mea aiva inu wana fōa I mai. Lava se lini fia mea tō tina uma wana tufa mai. Mea wana tā pēna ina mea ese e te fia I ai. Au o mai le litango lima a inga mau o te tua I ai. Au o mai le mawhati, wana wha mawhana whana mai. Whainga tau wata le ngawhati, wana wha malama mai. Wai sauni a manui, pei ona e whetalai. Whai e te whaatasi mai, lea I se mea o te le mawhai. O awa whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. O awa whawhetai, ta tau whai pati mai. O awa whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. E nao Yesu ke riso, e ono mea I ana la e ai. Whaafetai mo leo la mativa, ua tatu mawawa no ia o onga. Whaafetai mo leo la polonga, ua tatu mawai o le sao la tonga. O leo la wha mawalunga, ua tatu mawai le luta mawalalo. Whaafetai mo sasi uma, ua tatu mawatonu e le mea e sao. Pasi na wai lau tuluma, tālingi sa tau wao. Lea so sa tu I le atu, le ne watali mai o tamana o. Se I tatou whapoi whatasi ona viinga. O awa whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. O awa whawhetai, ta tau whai pati mai. O awa whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. E nao Yesu ke riso, e ono mea I ana la e ai. O awa whawhetai, ta sila wale e te tau I ai. O awa whawhetai, Lam ni tau langa whaafetai O lo alo whamai
whai a umata mawhai. Malole ngalue Samoa, o aune o Shadow Avia. Eva Maya se Manu Francis Yoni, ilunga o le Radio Samoa, te sili mai vatonu wa mo. Manuia fa sau sau o toi o la fiafi. Radio Samoa, te sili mai vatonu amo. Radio Samoa. Te sili mai vatonu amo. pungisa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga wa tofai maloi mata Fitilo fai solo wa le tau ai lona loto Eu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua
Se fulu se nese I whaalavai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mui ala salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Mafia was so in the town langa o pia la fo ina o ia o se tasi le no faina e masa e sai o la vala mai le taina uno masamadi le ese pu e fai mai Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Ilo utau au e te mapua O le awhamana tuina le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taunga fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasahai se ava malosi. Tapaa po ni vapes. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaaiale nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toeta lia luga ole au alarm ta sila vale fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima lua limaiva iva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona tau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited ona fisosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olu alua o valu whawha 5 olu alua o valu whawha 5 Mo se fisosoani mo sau tafaunga po o se fai poiponga a se tasi o le whanau. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through.
For more, go to watercare.co.nz. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala au lia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu maa whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina, o lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le afiafi, o lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Lo e whaafonga le tautua mo oil si ufonga Samoa le radio Samoa sfulu lima i vatolu a moi au kilani. Ia, male a tau sa vea ele Tanoa ava i le nei fo i a so to nai. Ia, male wha moi lo o manuia oe. Ia, wha pe fo i a laungan wenga o lo whaatino le nei taimi. A le ua mafuta mai i o le tamaitai o ati mai le Henderson Casa. Ia, wafo stato li poti o le nei fo i whai ungo le vai aso. Talofa ati, malole soi fo manuia wha aftai fo i le tali vala au. Ia, malole ngā lulua i le nei tai au fo. Malo se fo savea ia langi ma fo ia te ero fa peona fa fo ina tapo kalami de nitu la na sango fie ia kolo manuia lava mea o malelo fo malanga leo le tua i tato ofisa nei ia masalo lo manuia fo ina o male nai tua se to ofisa savea ia fa pena moni au lo le lei me uma ai wa tidi le lei ma matango fie no baba ia tu fo i le matole la le sulu matango fie i le nei fo i asto. Na i le asto la mai le lotoa ua tau feo lolo langa o le sa fai si ti munga o aso e tolu ua tuna i atu. Ia o se reporte atu i tato whaltava le i o le pisi maasani lava le Henderson Kasi a se uma lava. Ia o lea o ana nahi le sa ti munga i lava. Ia mana nili sai au. Ia ai o le o malolo le ngaso solo mai le malolo tunu foi i apalaya la so sa vale io an nei sai au i le tonu mai e taso a inga mai la lo Christchurch ma ende kaku ia le sa fele me an nei sai au ia le la o wa fa solo ala so sign up ia ma so yo aso la lo me lo no foi ia o le terminei o le fa nga solo ia sign up le malo la sunu lunga nei o kilani ia i le sipito sa so officer ia ai fa pena fo iniso le o le officer o lo fa pe ona nga lulu le patinoina le o le large thing o taso application for le malo la sunu ina mai le asana le la mana nei le only ia o le lai e wha uma na launch ia application ai le tapunia sa whatava le ne le tu lai lima. Tai. Ia, malo, wha wau peo o na whaia ta promotion le na o le tangata fo le lai pensione, po le mou fo le benefiti, whai on so sani il tangata o ngalue full time, ia. Ia e tā ua lava ia vaenga i oa e tā ua sabea ia mo tangata le benefiti. Yo so tele la vole malo la sinu o lo fa pe on tuina mai a ia salusanga ia e benefiti ia ai o lo ia ingo le benefiti ma le pensiona ia fa pele tanga sale casho so e te tusta lava ia requirement e mana o mia i vaenga i o tā ua tele e mana o mia lava le tanga full time ia tanga sale so support ia po tanga fo ile so soani lau application ia au le tūlanga le taavale ia ma le peimeni ia e alu lava o e lava e tongia le peimeni so e alu lava le taavale lalo lo ingoa o e le benefiti ia au requirements na e mana o mia lava le finance e le mawhai o na apalai na o sangasa le benefiti pe pensiona e mana o mia lava le sangasa full time ia e ofa atase ma sangasa le application ia o e tā ua tele ia vaenga i o tā ua ia o le si vaenga tā ua si whailoa tomato promotion o whaalu teminei ia o mata avale e tolu le whaalu lava o le mahindra pick up le maua mealu fatupe wha fetala
ia mamaso taavale ia lua o le Kiwi Edition o le Scorpio, ia ma le XUV 700 504, ia o taavale ia tolu le mauai ia mea alofa tupe ma le Mahindra Company. Ia ele ngata i lea sa vea, ia naua tuuina atu i lunga just o Facebook, ia maso taavale luafelua lima, ia o le tuainga lava leo le maro lava leo le Kiwi Edition o le Scorpio, ma le Kiwi Edition for le XUV, ia o taavalena luafelua lima lo taunu, ia naua tuu asu ia ata i lunga o le tato Facebook. Ia mo le malu fula sunu e fia apalai mai ai, ia le ngata i leo maso spoka, ia le futau nua maso spoka, ia o loo alu lava maso spoka le kemingi o mo tupulanga. E fia i tele ia le tupulanga i taavale ia. Ia le whape o na alu lava le teminei. Ia whapopo ma le cashback po le refill. Ia le maua cashback ma refill ta su taavale umalava. Ia e pipeni lava le cashback e maua le customer. I le taavale o lo whape o na salsangai. Ia, malo, whaftai, tā ua tele le whamanatu pe o le tā telefoni, male tuatusi a maisa o le teimi e tapuni ai le whiawhia nane. Ia, o ai lava o lo whiamina o mia susoani fia palai sa avale, ia vala au mai o au o asi, i le numera o vale se lau, fititastasi, ia me lea son fue tau lea sa, ia e talai maso, ma le iwa sai ao, ia e tapuni le ono la fiafi. Ia pete susa o mai foi i le maso officer nei, le tasi wa wha Cavendish Drive, i papa toi manukau. Ia pe i melisa o mai foi lunga le maso Facebook page. Ia nai alu le Henderson cast. Ia sen mai ia o documents for details. E mana o mia mo lautalasanga. Ia e whasai tele lava sa vea mo tapo kalami. Ia manu ia fo sa pasile sa sai au. Ia, whapena fo i se langona, ia maruia le toe fo i atu i mauta walaua pe a tā walunga ia whaiva fo o le rei aso maruia le sapati e tai ao tā whenua i le vai aso fau e whasoi fo ia mo le tem nei. Ia whasoi fo sa vea, ia soi fo alo whatu fo i. Ia le nā ati mai le tātou whale tā wale le Henderson cars e te maua i le salau i vasfuma le wha Cavendish Drive, Papa Toi, i manu kaunei. Ia ma le lātou telefoni e le eise tongi o walu salau. Fitu tasi, o walu salau, fitu tasi. Tātou o i le malolonga fo i mai, maua sa manoe talanoa tuai i le au whainga luenga. A le Omega Cars i Papa Toi lava i manu kau.
Siva mai la reggae, siva la reggae, siva mai la reggae, siva la reggae, siva mai la reggae. Siva mai la reggae, siva la reggae, siva mai la reggae, siva la reggae, siva mai la reggae, siva la reggae. Ya le na fa fi su fi lo yo le uli il nei fo ia su torna i le polkalame le tano ava masavele atua. Wale mo statu sota inga male di pule o le tatu falata vale le omega cars i papa toi ya mfayo le vala au ya i le telefoni ale ofisa lua fitu lima valu tasi lima valu tasi lua ale ole na nga i le tuatusi lua selau Cavendish Drive i na i papa toi i manukau Omega Cars stasi fo leo falta vale lo ia se tasi o tamali i o le tatu o tunu o lo ngā lue pe ona ia le sunga i hatungisia. Bill Wilson male au fai ngā luenga. Ia so soni ia te oe ia pe a fai o lo tausa ili se ta vale mo le ainga i le amatanga le nei tausanga. Ona o mai leo la utalandoa i le mata upu lea. E pei ona fofola ai le fala i le aso na nafi. E le sunga lauli le mali atoa, manisi o ta mali i. O le vaenga tō tele lea le whātua tua i le tua Samoa o tas. Le vaenga lea e tō alua se fulu tangata o iai. Na fasiringi ai lea o le awhionga le te whono. Le sunga lauli le mali atoa. Ina ua whaamawai alo ia le li I whaipule sa ave minsta o pisinisi malamanuia. Le fionga ia honorable fale o mawaenga titi maia tafua ina ua la vea ai le tāwale. Ma la vea ai ma sisi tāwale. Ma manua ai ia le tangata o le si tāwale. Po le ale mea ua le mawhai ai o na whaapea lana whai unga. E whaia, I le taimi, na whaia I mōri anga leo. E le I whaatalitali ia whale o mawaenga. I se whautuanga mai le tamaita I pāle mia. E peo nau avatu le aso na nafi. I lona lama loto fuati e fo. A o le I whaia se whaiunga le tamaita I pāle mia. E wha malo lolo na tofi minsta. Na nofo lava ia ma whaia le tusi. I lona loto fuati e fo. Ma whaia lana whai unga. E malo lo. Ma se ese ma le tofi minsta. Ai mana tua fo le taimi lea na mai I mo lianga leo leo. Whaasanga I le sunga lauli. O le ese sengo mea ia. Leanga o le fionga le minsta. Malana ta vale lea ua la vea mamanu ai lava o ia mamanu ai lisi aveta vale malista vale o mea moni ia o le ua va ai mata. These are physical evidence that you can actually see with your eyes. Ne sisi me o tau puniti ai ma masalo salonga po ame uma. E tau sue o lea ua iloa. Sao le ta vale, ave ta vale whaata mala, o le tali, ma ai atu iai, e le masofa o le ta vale, ale minsta, ma le matua I masofa o le ta vale, a le isi tangata, manua, ma tau fie le whalemai, lea fo e tau sa vale, lea le I whaipule, wow, lea ua malo lo mai lava, I lona lava loto fuati e fo. I lona tofi minsta. O le se senga le na. You can actually see the evidence with your physical eyes.
A o molianga i e whaasanga i le sunga lauli ar mari toa. O molianga whaasino e su e ngā tala. O maua mai. O su e ngā tala i le ini tino. O lo tau sa ili se wha maoninga. Na ona wha longo iai. Ai le ini mea ua vai. So they are actually looking for some physical evidence of these charges. E se senga le nā o morianga ia. E o fo i le morianga. No o iai ia le fionga a toi sulsulu. Na whaase tuangalu fo i ai na ave i lumo le whamsinonga. Su e ai ia le tulanga o le tangofi o le ava malos a o lo o wha fo ina le tavale. Ia, e ia la na wha maonia. Ai na wha pawhala i tua i le whinaunga loia. Le tāu atu le tangata malana ngā ruenga le whatino. Ma o le awhianga fo le nā o le lumana i manuia o le tangata lea. Iena talia le whamsidonga. O le se sengala nā i le wā o tafua ma le sunga lauli al mari toa. Wailoa ma mao tuai mata le tanga sa fatino ma ngā yoinga wala vele tavale ma sofa sofa ma lepe le tavale. Manua le li i whaipule. Manua tinga ina foi le ave tavale o le si tavale ma lepe ma sofa sofa foi le tavale le nā ururi. Tau fia le whalimai. Mori angala i e whaasanga nei. O tau sisile i. O su e ngā tala e le eini tino mani wha maoninga. Whaasanga e le sunga lauri. Eo. O le si mata upunari ya e ai le asona na whiri. Ua wha maonia mai ai e le fu isa avema minister. Le tofi o le tu malo wha whipule o whale aridi. Ia toe lupe o ne semo poumuli nuku. Le ai o se tangi o iai totonu o le ofisa o leo ua whaila e whaasanga ia la auli male maliu o tu au. O le silina e tule mai, a o whea la tangi. A le whale tua o waele ma le tangi a le sunga lauli. E winga i le maliu o le tamalea. O fesili nā o lea le tula i mai pēa. A le utala no mai ia le sunga ia limoni. Le whaipule o whale atara le tolu. O le masina o me. O le a whai e le suesu e ngā mā o le a maua i le tangata na maliu waitu au. Hit and run. A lea wai loa tu nei. E le eise tangi o lo whailaina. Mōli anga whaasanga i ala uli. E lea a fia. Mōli anga nā e whesotai i le hit and run atu au. Sa o avatu le asua nafi. Le whata o tonga o le tula fono o tu stala, mele au whaasa le lau o lo muri tai ai i le tula fono in New Zealand. Principles and codes of practice for the Broadcasting Standard Authority of New Zealand. Leo te whantua i a wha i teti. Le ngā teleminsta o le a whionga i le komsina, o le uso i a te au, le minsta to uso i a te au, te lenga i a au pau. Ina i a lātou wha i tete le wha o ngā ina, wha soli tu la fono, o le extraditional, po le extradition
O le tula funu whaavau malo e ngā lulu e Interpols. E whapena fo I le fionga le tamaitai. Lawyer sili. Ina ia lātou mārama lama le lei, the consequences that follow this pursuit. Awai le se mea ua soli ai le tula fono le au tustala ma lau whaasala lau. I New Zealand nei. Ele ai se mea ua whai atu ai se direct or indirect threat for the life of somebody and his safety in Samoa. No. Le ai ma se mea whapena o lo whai lau tustala ma lau whaasala lau. Mai New Zealand nei. I se tangata I Samoa. Nā o le awali ia nā lea na whai nei. Lea na watu nei whapangutā mai Australia. King whai popo, whapena fo I le sunga a tala paunga. Na matua manino le lei. Ma watu ia lato wata ma mea whapena o tala ma upu sa whai. Le tau pure pulenga e whao o le oti ma tangata waleina le sunga ia tu lepa. A mea le nā e tau o le threat, o le conspiracy to commit murder. Whasanga. I re sa ave ma teitai. I Samoa. Ai la fo la na malosi tele tule epa tu leid ma ta upulena. Ona ele ngato o le palemia, o ia le fa tu tu iai ia le fa o ngā lima, a tangata ia mai Australia. Aina ia to e toso fo I ma u mau I lona lima, le tofi, min stau leo. So you see, he was quite powerful in that sense. Not only the prime minister, the leader of the country, but he also pulled in the portfolio as the minister of police at the time. Yo ai la le fa ia fa tonunga na au mai ka loka mai fa bangota ese mea na pa fonga li mai wai pe no fa yatu o le tau fa fefe mai la lea o lo fa pe mai ai o le fa nga le extradition e vantuai le autostala ma le au fa sala lau tele tau fa yatu ni ngoa mani por kalame o la o lau silfia ono o tu ua inga fa pe ua fai tau se tusi na fai ai ni tu ua inga le manuia o fesa wai tusi o fesa wai fa matalanga o mea ia e vevesi ai nei o le autostala mai Samoa. The stories, the letters, the news originated in Samoa. Ona lea mai la ia le lunga o penga ta whailangi. And the social media. Nothing was ever created here in New Zealand by any of our broadcasters and programmers and any platforms. O le tiutila na lena whai nei. Alau tu stala ma lau whasalera. Analyze. Tala ma tosi, tipi, ma vase. The analytical process. That's it. Ale ufa mai o le tala no ina o le mele nei ua tu ua I ai pai ma la fai. O le ai ata tau le nā. O le au tu stala ma lau whaasala lau. O le ngata o Samoa papalangi nei. Le media a papalangi. Oi la tawhia. Whose jurisdiction and power to act in such a manner? Because I see it as a threat. La le wingo na na me o le tau whawhiwhi o le malamatanga te le tula whanoi nei. None whatsoever of the 9 principles of broadcasting standard authority have ever been infringed or breached. Awa, the consequences that follow
Pa o nei, ai le wha maonia waile o ni tala na whai atu le au tu stala ma lau whaasala lau i New Zealand. O tala na whai o tau, mo moli mai e o tau, tiu te lau tu stala ile nei, nana tilo a iai, ma tala noa ai, ilana ia tatau freedom of expression, freedom to analyze what's in front of us, whether it's a human story, whether it is a public interest story, at the higher level of the public interest. Ia wha whela no tō whaonga, se tula whono wha malo, ea watu ai le au tu stala ma lau whasale lau. Mata ia, nā wā mata no tō si le fia le mea le nā. Le teimi e whaonga se ai le malo si anga le nā e au noa ma se wha maoninga, ua sori e seisi, e ai ele i. Whai atu ni se lau tu stala ma lau whaasale lau nei mātou te atu whasioti a paimala whai maa, whaatalitali o le mea le la atupu ia, nothing. Le ai se mea ua sori ai se tu la whono, o le whasio tangata, po o le tosu teinere, māta ngā, ma wha o ngā lima māta ngā, ngā duenga tu stala le whai. The codes of practice, codes of ethics, as well being abide. Ia wale bela nai o iei. Tau tilo le polonga la o iei Samoa ma le malo, i le 5, i le o le 10 miliona. E mi bilo atu mai, sesio lau whasala lau, lau tu stala. E su ai o tau mo le tau valea, and the wrongful arrest, the wrongful charges against Samoan media that live outside of Samoa. Ia. Nau no wha manatu atu wha pena lea ngai tau ua le mea lea. Nā le whai, ma tau wha whiwhi, tau wha whiwhi, tau wha whiwhi. Le nā watu nei hale fine le silio na ngutu pua ma ngutu māsoa i Samoa. Lei ma se mea na whai iai. Lau va vale. Whaaleanga tamari anga o le fionga le tamaitai paремia, le fionga le tamaitai minstao lona i tu malo ia mulipola ana rosa. Ai otu i o. Nā mena whai. E nofo i le vāo tu i la epa marimoni. Ai avita vale lo au. Pui ai i le whawhine. O te le popole iei pe loka po le ale me whai iei. But in terms of justice and fairness, le ala le nā o le whaanonoa. Ma le mea o le mea o le whaaita ta ngata pe a e malmalama i le tulafono. Ia sei whai lewa la ia lea. O whea o mai ai e le malo. Se 5 miliona. E to tongi ai le wha mata ngā ina. Ma le wha siasi o le tamali anga o nisi o lau tu stala ma lau whasala lau. E le o ta oto i tui valea. E le o nofo vale i tui valea ma lango le au vai ma pula atu ma mata matatu ma wha longo atu. Ia whaia lau tō ngā ruenga, lea mi o tono. Press freedom. Freedom of expression. Lo mana malama lele ia tatau. Not every right is an absolute right. Because when you infringe and breached somebody else's rights, then there you go. Nei se tua inga, mata ngā, ua na o na vase, mau ili, ma sila, pe wha maunia, pe le wha maunia, o le aiata tau le nai lalo le tula fono lau tu stalam lau whasa le lau. Ma ia mana tua le lei, le mea le nei. There has never been
a court order to suppress the media from outside of Samoa from talking about issues or allegations. Then, if there were allegations, allegedly allegations, analyze on the ta'atia ile ina. Iai se whai unga ua whai atu wai. O pai ma la whai ua wha mao nia le ama, bla bla bla. Ei se mea whapena, ma se tu ua inga, ua whaia. Ma le loto iai e whaaleanga se tā maali anga o se tangata. E au mea se wha i unga se wha msinonga wafo ele i se tangi o whaia a fia me ina mata upulea. A tali lava le fionga le sa whapito. Ina ufsiri e pola me o le me i sana wha sea ina mata upulea pe whaila fo sana tangi la tala sa whapito. A me whifunga mea. Me mau ful kaimi. Alu i fuku pe ma alu il mare kaimi male. Fa ama mau taimi. O le mea lavla tau ia leo leo, e le vā o leo leo, male to maita i olisa. Olise. Wa watu allegations olise la tau ia, a leo o leo leo, whaile la tau sua suenga. Whaila male la tau tangi, ina ia molia to maita i olise. E leo se tangi e fia me. O le tangi a leo leo. Ai apa alua nei suanga o le vātele. E ta tau na lo tea mua mua na mata upo na alu i leo o suasuenga. Whai e leo suasuenga. A wā le mata upo whaasanga e le sa whapito. A ola le teimi e lo tea ai. E mana o mia le siringia o le fionga le sa whapito. E sau e tūla i luma o le pusa e whai e muli mau. A wā le amana o mia e leo e lo ia te te e po le defense team to cross-examine the person o le moli mau tutula a leo leo oai. O le lato number one witness is Madam Prime Minister. E lana, e whai atu wai, e tuu le tau whaafefe i le tula fono, a wai le valea uma, le au tustala ma lau whaasa, lau mai le ase tustala ma se, e vasi, e hata mamai uma, e malama lama le tula fono, malama lama i ala tu wai a tatau. E ule apa mamau mai fua ina, ese, ia mata upu ia lo ta ua nei. Le ai se soli tula fono, ua whaia e le au tustala, ma le au whaasa lau i New Zealand. E le na, ne ta ua le na, e te tau o na ngai i ai. Ma malama lama ai. Ua lava ne i whao ngā se, don't ever be thinking of abusing and misusing the power and the authority of the Interpol and extradition laws to threat and overstep the jurisdiction of this country as well. Undermined. Yeah. Le mea matau tia la le na, i le ese senga, a mori anga whaasanga i le sunga lauri o meo su ngā tala. E su e ai po a tino le tala e wha mauni ai. Ia ma le mori anga whaasanga i le fionga, i le li whaipule. Ia whale o mawaenga. Nanga leo ua wa ai mata. Physical evidence of a wrecked car. An accident, speeding and reckless driving causing injury
to another member of the public. Lelek, Mr. T, sa ua se fai mai sa ua miole I ai tātou wō le malolonga fo I mai. Ia, wha wau le tātou wha soa le tāno awa e te maua ai le sa o I le so. O lele langa yai lele maleanga va ai o le Yesu na kaya awale so na kaya o mai kumane ko tuanga mai mau pe ana polo ya if you ai pelele o langa fatu ai lo pe ai o ya ko tu ai solo ma pole anga ua fai tala pesa tama awai te ua fuale si uso e te leilo a pete tu ai ya Mawako la alunga le spirit piki up le sasa wai Ore le lango ki munga maaya ye ngamu wala yung ke irunga Mai wa pula pula solo nga makapu o feeling e me wonga ke imayai Joy fa solo solo mapapaunga pe yai la se me wonga isasai Le amne le so na fi fai le se me mawai Wai mangingo lo le ngefu wai mala mga e lolo kada lai fai Mai deki kenya faya mangi gala yo luma e se fuli e kuia lo kua ai ko la le pau fa po ai amua akakui la e oh mai mane ko tuanga mai mau pe ana polo ya e fi wai pele le yo la nga fatu ai lo pe ai o ya ko tua I solo uma pole anga ua fai tala pese tama awai te ua fuale si uso e te leilo a pete tua ya Wasau le la lo la Ma puti maruita Ta fiwo te oi Alefa mamu mai Ta fiwo te ai oi atu Se tu mai a te alu Hai mai wale mafa Awa ulo langa uso na fai Fai aku foi lala kala li waidi Muringa foi le soa Muhammad Ali E ui mai le kuala wa fai no ka ID Wala vea foi le lisi ale VIP E aka mai luma ala ele I uma Leika mai fua yaka ika Kuaya ngo kalidi a se fai langa fika Ale se ada mai I e vanga brothers Tana Ocean Siong I Wati Trip Mr. T Malanga Parangi Fifi Fabe Superman Maele Mga omia Batman E vale a estea Wala ma foi there Kawawi nga balea Lo uru suenga nge upu a air Anyways I wanna fight for it Liskama Kupu wailea Aya Oh mai mane ko tuanga mai mau pe ana polo ya If you ai pele le yo langa fatu ai lo pe ai o ya Ko tua I solo uma pole anga ua fai tala pesa tama Awai te ua fuale si uso e te leilo a pete tua ya O lapa I unga e te sanguia La fai mo poi e te mapatia Le maleanga va yo le Yesu na kaya awale so na kaya oh mai mane ko tuanga mai mau pe ana polo ya if you ai pele le yo langa fatu ai lo pe ai o ya ko tua I solo uma pole anga ua fai tala pesa tama awai te ua fuale si uso e te leilo a pete tua ya oh mai mane ko tuanga mai mau pe ana polo ya if you ai pele le yo langa fatu ai lo pe ai o ya ko tua I solo uma pole anga ua fai tala pesa tama awai te ua fuale si uso e te leilo a pete tua ya awale so na faya Baby, nobody! Hey! Oh!
sila toto ai le matau le vai ua manino ule ile o la Samoa le o poga se lilo amata mai te tono ainga atua e fai o e mawhata i ta inga e tangi tu i ai nei le fatu ale ele lango mai ti asano mawhana pele Samoa la mai fai sefa atau e o lo o alanga mai tuunga mau Paapita uli uma e ai Lona tali Vai se fa utuanga ai awale o ai Ele ole sasama upuma mafa Imana awena e wa au sosoina Ako se fe au e avatu i le nganga Mauanalo Solo i ai le olo i noho na lotu Roso i fua aware mai mawina E tofu lava le tangata mawai vai ngā le upega i le loloto o le tai Utanga poto e utupia i le toto Samoa la mai fai sepa atau E o loko alanga mai tuunga mau Paapita uli uma e ai Lona tali Vai se fa utuanga ai awale no ai Samoa la mai fai sepa atau E o loko alanga mai tuunga mau Paapita uli uma e ai Lona tali Vai sepa utuanga ai awale no ai Samoa la mai fai sepa atau E o loko alanga mai tuunga mau Paapita uli uma e ai Lona tali Vai sepa utuanga ai awale no ai Samoa la mai fai sepa atau E o loko alanga mai tuunga mau Ua uma le vai aso o ngā luenga Kai au lesko ngā iusu kama iuka E whawhai mangi ka loka a muru mangi whai A wale mā keke su e mai se ko o ngai Whaanoi mai le piki apu a wheletu E ape ai le uka i le mā keki
ia mai le kau le misi luki. Se tau ori koe pe ia ku kae au, pe aku ua le loku a fia fi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's double HR. Excel on the beat. Excel on the beat. Are you ready? It's joyful noise. Here we go. I have come to give you worship. I have come to give you thanks. I have come to give you praises. I have come to lift my hands, oh Papa. Yeah, yeah. Oh. Only you deserve my worship. Only you deserve my praise. Your name I will exalt, oh. Your banner will I raise, oh Papa. Oh, yeah. Oh. Said I'm thanking you for life, Lord. Thanking you for peace of mind. Thanking you for mercies. Lord, you've been so good to me. Oh, said I'm thanking you for life, Lord. Thanking you for peace of mind. Thanking you for mercy. Lord, you've been so good to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, my Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, oh, forever and ever. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, my Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, oh, forever and ever. Yeah. Oh, I'm a big boy now. Money all around, I'm a big boy now. Streets in the kingdom, I'm a big boy now. Helping the needy, I'm a big boy now. Oluwa is involved, oh. Now, what we they go? What's in that you everybody come around, eh? Mama and Papa come around, eh? Put on your dancing shoes, eh? Lift up your hands and shout, eh? The boy is hot, oh. We are hotter than fire. Said I'm thanking you for life, Lord. Thanking you for peace of mind. Thanking you for mercy. Oh God, Lord, you've been so good to me. Hey, said I'm thanking you for life, Lord. Thanking you for peace of mind. Thanking you for mercy. Lord, you've been so good to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, my Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, oh, forever and ever. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, my Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, oh, forever and ever. Yeah. Strike for noise. Swaps. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Tasi la vale fale engineer mo o mai so sosani ile tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima. Lua limaiva iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mauwha i wha fianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asp.org.nz.
www.asppolyfest.co.nz. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa whātau molo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhai ona te tongi le tātou ofisa i Mangile. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe i meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whai e iaiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo I mai lo fia. E mawhain whasosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o valu whawha 5 O lua o valu whawha 5 E file muai lo mawhauwhau. O le awhamana tuina le 5 sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. O se whatasinga pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Toi whatalofa mo whalofa I a te oe le whafunga tāpua I ma silo mai moa Samoa. I tāwhai fio le lalurangi. A o tātou whengai ma le polokalame le a tau savea ia ma le Tanoa awa I le astronai. E te maua I le sao. O le ua toi luas fulma le 5 minute o na tā leo le itu lae tolu Samoa. Sa tūlanga fia ma le whaangai e tia sa o fola I le teimi o sola. Ia po o le futia ua mai a. E ai ia la umalo whaapitoa pe a maua maiso na avanoa I le so. O le I tu stala, o le fomai, o le polofesa. Ia le awhionga le taulangi ia tofa, Dr. Tavana wa futi le lua. Po le aftalinga foi. Ia namula ulu. Tavana. O le pōna pō, ia sa whaalawi loa I nai. Ia le tūlanga tā ua tele. O le whaalawi loa ina, o lana tusi lea ua maea. O na sila fia, ma sila iei lea tunu, o anga whaavae o Samoa. The core cultural values of Samoa. Ia sa ufai tau aima o avatu fo sisi vaenga le tā ua tele. O whainga whaavae lea tunu. Ia a ua tasui fo ia isi tangata, ia whawai. Masui ai mawhainga. A o leo ua a whio mai le li fo mai, I le nei aso, a wāne mai moanga, ia ma le whaafonga tāpua I fo ia lea tunu. O te whaatalofa mo fo lofa I lau whionga le li fo mai. I lau whionga le taulangi tofa Dr. Tavana, whaamalola soi fo manuia, whaaftoi fo I tali wala au. Se I whaafonga ma sila fo I Samoa. Fio maia I le mauta nei manatu o le ata oto po ia mau taulangi e le ngafa tauli maina. Ai o le a tā whaasoa I le tā ua o le nei mea lofa ua whaatino mo Samoa. A fio maia I le tāno awa. Tau mawha se awa o lea ua kubo na awa mua le tua. Ia mo momori fo I hipu o le tai au. A fio maia malole soi fua maruia. Ia whawhitai tele lava I le nei awa noa le au maua, mātango whie, ia e whaatalo whatfo I lau whionga le a taua, e lau whionga fo se vea, ia ua tele o whalanginga mo pa ia mo malo mo sa, nau manatu le whapea, ia nunu ia whatini o tusala, ia pa ia mo malo te le to e pao ina lava whatupe muli o taula whonga, o pa ia mo malo Samoa e tu maua, e le suia, e whaavavau, mai o te fo ia se alo, ia ai whawhitai mo nei am no matango whie sa vea, e le au maua, e stufa e fo ia langona ma manatu ma whina ngala o ale whawhonga
tapo mai se tatu no pele Samoa ia me se la tolo no pia i tu e fio le kilope ia e famalo lava mo nei nga luenga ia me se foi o le tomai ma le taleni o foi nei le tua ta fa pe o le tatu fa so ai ia alo falava lo fio alo fa tai le tali fa lo fo i la o fionga o le mea mua o lo fa longo mai i lo matu tina ma o la o fionga fo yo ni pa anga to tino yo matu matua ele ngata ile ati da ina o onga i te tonu o le kalesia Yesu Keriso la upu i o asunga tai. Ta upu fo i whaale lotu a o tele tau sanga o tau ngā lulue o ni whai a onga i le kolisi mawalunga pesenga. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the CCWS. Ele me whai ana ngalo. A leo o ta whilo ai, wa tele tau sanga o mawai. O lo mo moli mai lo fa anga lo matou tina no o fai langi le fo longa fo i sio matou tama ila o fiong oni ni vaenga ta some wonderful memories te manatu ai lauto maftanga i Samoa o le campus ile a onga ia fa pena fo i nisi mea e te manatu ai pea matatai pea lo finangalo ina mawhauwhaunga mātongo fio Samoa mo le aonga. Aftai se vea o se vaenga leo o loo holanga se tulo i tondo ngā luenga whawhai aonga. E le ma whai lava o na whangaloina i la tau sa ngā lue ma so tau o whatasi. O si o tua a i a whapale e tā lofa o ele tina tulo pa ia mamalu. E ula fo no fai langi fo launga tamaia i le li o le tu o i le te leiga fo ala vea ia ai o lo maua pe o e le tina le soi fo manuia ia ma le ola malo loina mai le li o lo fo o leva tau sanga o tātou ngā lue le me fai na whanga loina o le lofa fatina tulou o le lofa e le uma o le lofa le e whasoa atu e le ngata o la tōna mātou ngā lue whaatasi tūlanga whawhea au. Ia whapefo i alo whanau sa o ina i kolisi pesanga i haonga le kalesia i skuri solo pa i sanga tai. O mawhtanga i le whaina whangaloina sa vea. Ia lau. E moi lau fo i o le ngā lue whawhea aonga sa ngā lue. I lo ulawa tangata. E sili atu le mawhtanga wawalalata. O le whea alfani o le whea o ai. O le ngāle lue whaatasi ma le taumu whai ina i atia e me sisiri ma mātango whi ina i a whamanuia e alom whanau Samoa ma le kalesia ia e vi ia e leli ia o winga ia e lem whainu whangaloina o te whia tala nope ia i teimi uma lava awa foi tele mea na o ina mai lea tina whawhai aonga e se le mātango whi o lona anganga ma lona determination, ma diligence, ia upu ia o te whaonga ina i temi uma. Ia wai ui lava na uti resources fo i o tātou. Ia ai whai lava me siri na whai. Ia pio lo te pātu lea i mai tai fo le tua fo i po le masio fo i sa mātou ngā lua whaatasi tele o tau sang. Paro, whaftai tā ua tele da sao loanga fo i e mana tua ai mea le lei sa whaatino ia matangata sa utou ngā lue whatasi i le taua tina eina o ngā le kalesia. E se teimi tā se e mai le tusi. Tā tala no i lau tupuanga, mātu o tau langi ma lau whionga reri fo mai po reri professor. O whea sa soifuane ai. Ia, au le afo ia le si o manga i le nawa i teini se i o ne tu ua le nuu ma le whioanga ai malanga mai e whaawau a onga. A o tala vau ma malosi. Alo, haftai lava, mo le whafsiri. Ia e, o lau talale nei, so se mea lava o te whaasoia i fo ina langona mani manatu i tu sai fo i ma le ngā luenga lo ngā lue. O te sa uola e le mato nuu i sai pipi. Ia. O lau talala e whai, o te ilo lava e to tele e tangata e le fia e le taritonu ai whapea lau tala adi o sai pipi o le nuu le e sili ona
matango fie laulangi. Ia, o te tonu ai, pesal po le iwa sifulu iwa, po le sarau pasere whae la to ele te tonu iai. Al me siri ta osa vea, o te tari tonu lava au iai. Ia. Awa, ai mulmuli ane, wa vele ma wha vai i lo fo i o langa ma lo tomu whai. O te tomu whai le mea, ina i sili o nau le lei. E peo le matonu. Mati ila. E to te leila tu ele, e ai lea whaina, o lo lava, se o mangana na, e se le matango fie, e ui lava fo ina whangi tātu langa ia o onga nawa i temi. Ia, ai sa tomu whai lava, sa ua onga i whale lua mātou sai pipi misa sa ai, o le a mo i sai. Ia, mai alea ua onga i iwa, le tu malo, ia, ono ua onga le vei pouli, le onga le nuftu mau le malo i Samoa, i nai a vau. Sa wa ila ele i pia, wa onga i, na family nai lea, maua se awa noa whaskolisipi, onga i nei o kilani. Ia sau i o kilani la, ono mai alea, e soa i Australia, ia ai whamai ai fo ilea i Amerika i lau, whai longa mulmuli lea, ia, whapela, whaftai leli, wai whamoe moe lava mea o mai leli, ilea i se malosi, po se poto, o se atamai, o le li i lava na te ina ma, whato tonu fulau o tātou soifuanga mo tātou o langa, ina iei ui tūlanga le lei, pe on ma nao i ai tātou mātua mo tātou ainga manu e ka le sia e whape fo isi tātou tunu. Ma di le va. E ia ile whaupunga fo ile ma whaiona ave sea ese mai le tama mai reona ele malona nu. Ai le ma whaiona ave seina le nu ma ele mai le fatu le tama. Me whaima e malanga i Samoa i lea taimi ma lea taimi e avano ai ma siasi le nu ma le ainga ma le tumalo. Ja, whaftai lava mo le whafsiri maa neia le loto fo ima le tamau ainga le whasiri. O le moto o le university, Brigham Young University o lo whaia onga i nei. E whapea enter to learn and go forth to serve. E pe o le completion na po le atoanga na o le soifanga o so o lava se tangata o taumwhai ina ia wha leia lana taumwhai ma wha loloto lona malamalama malona tomai ina i mwhai ei ona au auna e sosoani isi. E whapena la fo i le anganga lo i ia tau. Tausanga umalava o suli manito sanga o i BYU, Brigham Young University Pro. O tausanga uma e ave lava la wasanga i Samoa. Ia. E whaia mātou projects i Samoa e peila le rheumatic heart disease e screen ei nei tamai tia onga mo le ngasa le fatu. Ia, whapena fo e na whai isi suesu anga pe le conservation o le ethnomedical e suesu e vai la au mai la au whaanga ina e tau la sea. E tele lava le tamau ainga, tele fo i resources e whaanga. Ai o le awa noa tā ua lea, e a o ai i l'universite. Ia o nā ngā ia tule i au na mawhisoswani i la tō lo mana mil soswani. E le ngatala i a onga ia ave ai o sanga i Samoa, e Tonga, Hawaii. Ia au lo iai fo i ma awa noa e avatu ai ni mea lofa mo containers o school supplies, ia o medical supplies, e ngā le lue whatase. Mawhisoswani e fo i o tātu tangata o lo mana mia le whisoswani tele lava. Ia pe o le whapapunga tu leo le e leo o taofi o le aiwhai e o mai hele tempi nei o tamu whaila wa tu lo fionga vea. Tā ua tele ia le nānganga awa po o whea lava o le lalolangi tātou te anga i e lelea le toloa e ma au le au vai. Ono o isa tātou utu vai mai ai. Ia mamana tu ai o tātou si o manga ma lo tātou whasi o manga. Sa o wola fo i se tama i nuu lava i uta le tonga vau. E ingo o sauni atu. A le ingo fo i na wha ingo e nisi fo i tangata ata ma mai ma le leila la tu tō wha. I le pui pui o le tama i nuu. Ai o i tangata ya o ngai ma tā pena mai ai. Iau na sauni uni atu ai le epo le alava la le misiona ma le ngā luenga ma le tofi e whai. O le mea le na whawhau mai tono le nuu le nei. Na a fua na whea. Se tō wha i lau fionga, ua te tau na wha mapopo, le ngangana Samoa, mo tūsia se tusi mātango fie wha penei, o anga wha vae o Samoa.
after lava mole si matango fie o le mta upu e se me o leva no mo miti ai va tu lava lo o fiong se ve e a o rolo fam tu tu so ai tono no e sa masani fo no ona o ina i a o ia mal to telo fa nau alo fa nau i anga no manga I whanua e wha melo i le tātou tunu. I lau tūlanga la whaianga. E tōlu a whasiri o te whasiri ai pēa ua o ina se me tā upu. Mua mua la, o le ale me tā upu e o ina. Ina ia mālamla mai, le content, po o le contextual analysis po o me tā upu e tōna o ina. Whasilonga lua. How do you do it? E whape whiau na o ina. Whatonu ina le o ina. Ia, o le tele o lo fo I taumwhai, mala o ngaluang, mala o ai I whapea. E mā nei e o le whatulanga le, what do we learn, how do we learn it? A o le whaalawe lawe, e le, e se hase hafi sili, ia ulawa I le whaiang. Why do I learn it? Ia. Lo ingala o le why lea, o lo whapea mei, e te tauna I eini me ta upu whaavae. E inia o onga whaavae, le ala o whaingoina, o anga whaavae. Po o anga tausili. A mionga whaavai. E whaavai ai, malima te ita ina ai. Ia tū, maanga, e tātou te wha me melo I le tātou nu. O le mita I o tangata Samoa I lananga nu. Maana anga I whanua. A le mea le misi I lau ai lau whai tauso ma upso sua I. O lo mana o mea lava, po a tonu lava anga whaavai. E lima te ita ina ai. Ia tūlanga I tātou tūm. Awa e eile upu Samoa tātou te masane. E whisui ia I whainga. Ia ai tū mau a whawai. O le mea lana te naunaua I. O ala anga whawai. Se I tau mai po oa. Ia ona tātou ngā luluele I. E whisui ia I a whainga e whataule I taimi. Ia mawhase o manga fo I o le tangata lama malona whasina manga. E pēla o le whataunuina I nei Samoa, ia o mai nei New Zealand, ia Australia o I Amerika. E ese a whainga, susu iai. A ia tū mau bea nona whawai. O le anganga lea na mafuai o na a e fo ese manatu. A whapea iai anga whawai. O le a matango fia, o le a malamalama le lei. Pēla se whatetenga whatau waalava sa vea va tolo fiong e va pe sa o masaniana o vai e o I America la to la o matua I alom fa na va pe e tautala e taulava na e no fo le lei lalo e ai fo I se tulo e tau fo I na no fo le lei lalo o ni tu sa vali fo I taftafane o tangata o lo nonofo ia taamilo mamao aia o le aonga sili lea o lai muli e ala whanau o le whala vela o lai whasili nei o mai teimi nei lai whasili ia ngai tamaiti a se ha mea e whai ele nā mea why do I do that lai mea leina o nofo I lalo a lai tu ma lau ia o friends ma ai ma tarie me whapena o lai ale mea leina o nofo I lalo ma tautala e le whapena lava lai mea o tui mao e o le anga whawai la e align ma anga nuu ia ma anga I whanua. O le vā whaaloloi. O le mea lana o whapea, ana malama la la o sanga I le vā whaaloloi. E whaingo fie foi o na muli I anga nuu ma anga I whanua. O le tātou te whame melo ma mita I pia. Tā ua tere wae. O se upu le nei na whanau, na whapuna whanau e lo utamai I o mātou loto. O le upu lea o le sipela ngofia ia. Ai na o le lua ma taitusi. Ai ao o ina malepe le upu lea. O malepe ato ma le whale li I o Samoa. Na o le vi ma le a. O le vāno nofo lea. O le vāta ngata, o le vāta puia. Vāma le kalesia. Le ai a se mea Samoa e le ta oto I le upu lea. O le whai ngofie, na o le lua mata I tusi wha leo ngofie, e miliona tā lalo na tausinga. I sao no wa leo te vai ei, o le ta oto fo I tono o le tusi, o lau tusi tu singa le tā ua, le upule, the sacred space and relationships. Sao no ala wafio. Wa nei ala le fisiri, e se le matango fio, o le tāmata upu, awa
o lo suenga o le sa ili lava po fela le mea o te maua ele tali lea o anga whawai e lima taitaina i ai o tātou anga nu tūmanga nu o Samoa. Ia, nau Samoa, toi tia toto sanga o whea lolua ia i nai Samoa ma whai ele suenga le. Lia lava. Mai taitai o ila tō tausi mea mo tausi o loa po tausi mea sina Samoa. Yeah. I le au putoa ma le au fualoloa lau au sinsina awa o te manat o ila tō ia o lo teo malu ai ia oa ia fa Samoa. Ia, nau so le ia le tato tino i taitai o le malo, taitai o le kalesia, taitai o nuu, taitai o businessi ma tangaluenga, taitai o aonga. Ia ma o le mea na sile o fefie o le fie o ila tō e whaasoa mai lo lātou to mai ma lo lātou tō whā ma le whaututanga. Na tū whātase ila ia lea. I le suanga ta o le code analysis sa whaonga ila suanga. O na maua i leo anga whawai on, o le anga whawai la le sao noi sa vea. Sao. O le vā whea loloi. The sacred relational space of respect and honor. Ese le mana nei o upu tau tala i toi ina maro matua la te. O le vā le, e whamatalai le vā tapuia. Ia, le vā tō. O le vā nofo, o le vā whatawhata, o le vā ma le tua. Ia, ma ia teu le vā. Awa e mo i lava pe sao pe se le mea o lo tātu Tanoa ai. Ia lau. O le vā whea lo ai, e maua i le tō while mo. Ia, o le upu lea fo i Tanoa, pe ona o maua mai fo i le tele o saunoanga fo i susuanga le. O le tala, o le tangata o lo whaia se whamatalanga. O le noa, o le tangata na o le whalongolongo lava. Noa. E a umafo, e nefsuia ila, e an whamatala le surtala, ia e noa lesi. E whapena ala le winga mai tau i le fo i anga whawai. O le vā whea lo sacred space, a wai e awa, ta māma le tina, ia o le tua ngale ma le tua fine, le ta o le whengainga i le tamaita i le tua fine. Ia whapefo i le vā o le tamatai marona ainga, le vā o le whaiwhi au marona i kalesia, o le tele i o i whamtalanga matanga o fia o maua mai maa o ina mai i tamaa fo i mitina e peona o teltano atu e. Malo, ta ua tele whawhitai. E isi vaenga o lea lava ta talanoa ma whaasoa pe ia laua fionga. I le tā ua tele o le whaia o se ngāri wenga whapenei. I le taimi au e tustusi ma whaasolo ma whauwhaunga ma langona i lea taimi ma lea taimi. Sa isa taimi sa e tau whapea ai. Ai. O tele mau kusi e isi mau tangata ma whainga tāle nei ngāri wenga. Sa e tau fo le whawai ai ai sauna ina pea oe e se anganga e se atu ina ia wha umala ngāri wenga nei. Malo, whawhitai. O le mea mua sa vea vātu lo whiong. E whaalango lava i le li i lo tōm whai. O au te tonua o au se tangata e vai whatau wā. E sa o lava lo whiong. O le maa nei e le tele o tusi e whai ma whai tau iei. E iei ale me tasi le misia. Le amatanga mai, i le amatanga te taun amatai. Ia o tele ia tusi whainga o launga, ia wholawhalanga o awa, mea whapena o maliu, ma whaipuiponga tūlanga o mapena. Ai o lo ofisiringia pia. O lea le whaavai. O lea le anga whaavai e ma fuai e lima taitaina. Ma whapea ona soswani ina ia i loa ai ma malona mātira. O a matamali whaavai. Ia, e whaingo fia lawa na o ina isi vanga e toi. I lolo manatu. Ai o le whaamamanga. Le ai ele i ai asa taimi inau. E mo i lawa ai sa ili mawhasilingia. Po a me tāla whiunga. Tāla whiangai. Ina ia mawhai ona le lei le mao ngāle nei o onga e whaso atu i halam whanau. Lolo vawa se tulo. Ia mai se fo i la tōlo no pia i tala fio, tawhai fio o le kilope. O le tūlanga la na,
E alo loa e vai le tino. Au le anganga lai so swani me la vale li i me o mo la valo tam fai. Ia, na o mai alo, a pe se fa ftai le li. A fa ftai ia ngal nei fa so a waia tatu o tino ma. A fai fa ima sao. O wa le tusi le o te tala no atu. O le tusi o te taua o le tusi e Samoa. Ma di le pa. O au ia, o na o se mea fai ngā luenga. Se tulo, I'm only a tool. E tu fatasia ia mawa fongo manatu malangona ia. A o Samoa lava e ona le tusi. O le te o le tong whainga na sa tong whai ma le wha moe lava i le ngang o le li i te miuma. O le i lo utal tununga i lau ngā ruenga ma le sali matikta ina i le nganga o le tua. O a nisi puna oa, other resources sa e apa i ai, ma tō mai ai lea vaenga, tō mai lea vaenga. Sa ise teimi sa e manatu ai, a o e whaira ngā ruenga lea, o le fau i ua o a oina ma toi whawhangu, mai lau ma fau ni mea fau e le i tau i ai lau ma lau whautanga. Moni lava au o le ngangal na e tausanga atoa ma le lua tausanga na tamu whai ni ngalua. E whisiringi e pēr, a iese mea o te leo o mautonu ai. E ana whisiringi e leo o le soa lau pulenga a tamā ma tina ma tua. Ia, e maa nei e o le lato whasoa mai, ma whamatala mai wa le tele mea sa o le whai na malamla mai, a maa nei e lato. O le si vaanga se vea, e le academic requirements. Maadira. E le vapela, so se tusia, pe fa Samoa, pe fa Spangiolo, po le alo. E iai ona requirements, academic requirements, en e mwhai ona ofia tua i tonu o manatu ia malangona o le lalolangi. Wa a whaiwhaila tusi a le whai tau se si. E po le vatu i nisi o au sue. Ma whapea mai, oi e le au ngā nei tau whainga, toi tau whai. So, o le sila mea na utitilu lawa e sa vea as a resource. O le credibility, po o le tau aloa. E tau aloa i am tau puni la e tanu noa mai. E wafasiri mai i tangata le tusi e tusi. Ia, o lona winga, e whātua tua ina nei mea. E sao. O le alo nao ngā. Ia o le mea na dasina vaenga te le lawa sao ngalue. O wa le universite le sao sa whaiela o mtau pule. E wha solo vale pe a R1 longinga matua mtau tia le leo la ko research. R2 ia e whiololo, R3 ia wha pe na lava na sotei. Ma sa o langona lava ma fanfana. O no le universite le sao sa whaiela o ngaluanga lea. E R1 longinga la lau credible. O lau tau loa. Ia tasi na vaenga. Lona lua. Na ave le universite la o pepa i le pepa le a Samoa, e taua le pepa Samoa, po le tusi Samoa, e ui lava na o so o ngā o le wha tu whaatsia ma wha tontonuin. Na ave le mele tau le American Educational Research Association, o le association e sina te le lolangi. Ai ave le submission na le university tasi, i le tausanga. Ia, o Samoa la no uma le aonga, le fo o to whaile ma o manga ma, me va pena. Ai te ua la o tu ia l'universite. E te saula o leo ua ono ia top. Let's toi. Au eliminate umalesi fiaf. No, so ele fellow presentation in San Francisco. Il conference a fai. Ai uma ena. E ma lo le pepa Samoa. Ma dia lava. E ia vaenga na fai. E ese mai lava i isi suang. A lo tong whaingal na i align lei i suanga malona whatanuina. I values of Samoa, core cultural values of Samoa. O le nala, na whapea lo leo, na whaongale me tau conceptual analysis. O mawau whaunga uma na, tatou ta mama tua. Ma dira. E mawau mea te tele. E whata mawau ele mea le titi munmuriani. O le world view na tatou. Ma dira. A o isi world view, e whalele e mawau moi mea laiti. I ona tau whaile e whaise... Fausa me tele. Fausa me tele. A tatou lai le ai. Ma tu fu tala fa fango. Tu fu tala fa fango lo matu e so e pe a o na moe a. Oi. E sau e amata mai runga.
Ia matamai le lautelenga, le lautele o concepts, ia an whaso solo mele se i o mai lawa lo i mea laiti. Lono inga lai ma vau fauto ina malo matua, i mea silo na o ngā momua, ai whai titi i mea e titi lo lato o ngā ma le tau le leia. Ia se le maa nei o le mawhitang. Ia, o le mea mule la, le ngatala le malo le pepa na Samoa San Francisco le American Education Research Association. Nga publish. Lo inga ua whaasala lau lo langi atoa. O le ala na mo umai ale, whaito umai hatangata. E o mai ale aso nei watu hoi lo whiangsawe. O lai e site e tangata sue. A reference it over. Yeah, a reference it pepa pe mai. O ia, look at page 25. Tavanaz. O mea umai e lalo le management al university. Nā tili tilo i o toa e te toa, i ma whawhitai a li, oi o lea o ngāla, no inga la e credible, le suanga. Ia, o le wang muri loa la no uma mea ni, whapero, e tau loa la na tusi se tusi. E wha mau ai, ma wha i longa ai, e nei, fo i vaenga o le suanga wo ia. Ia, o le ma whaanga na tusi, i toa uma nei ai a November tau sanga tēnei. Yeah, ma publish law le tusi la publish Brigham Young University ma fa tau la tau i tusi na ia ai te o mo ia no fa pene pela le o malanga mai tatu felo ia vi ia le tuo lo nanga le malo batu le fa malo ma le fa tai ma le te ele o le fatu ma le nganga le pati ai ia le dinga wenga tele Malesi fo I va nga tau e tele a me tau e alu e anga I lo ma fau I le ngat wenga le nei. Male au malu mai o manongi o le tofa ma le fau tutanga I tamam tina matutua. Can you imagine thousands and thousands of people and students that will be citing this and referencing bits and pieces I lato for research o lo fai nei. La sila ngone. Mo o le fifia, ma whaaftai wao ngā wenga. Mo isi tupulanga o la muri mai. Ia, o le mea na vi I pere le lii I le lona fisosoani mai. O le to tele o I lato loa onga ma whai la tusuanga. Lato te referencinga le susuanga le. Ma citinga le reference. A le mea ese lo mita. O le sawa I lalo. From Samoa. Ia, ele o au la, ele na o au. O au, mo lo ainga, mo lo unuu, o lo e karesia, o le atu nuu, a Samoa atoa. Ia, ele tau oi na o stangata stotas. O le me siri na o mita ai, ma ne e lo ta mawhau I le tūlanga fo o le tamau ainga, o le anganga o le li. Na te whaatami loa uma ia vei. Ia. Leo se ngaruanga lea whai stangata na whai. E pefo nea no o tatu whelo e. Ia. Sao no whanwha ui I Amerika, I nga Utah, mo te talo I whapea na wha o mana ngaruanga. Ia ai te, na te tala ia te sema. Ia lawa o nei apiri o 5 masin. Awa uma I Utah, uma Amerika, lawa o mai New Zealand. A lo iei fo ia le whataltanonga mo Australia ia. Mādia lava. Aluna winga. Iei ale nganga le li inga lue pēr lava pēr. E tasi ale mea leifi na ngalo le li. Ia tau mawhai. Tau mawhai ma le ato toa. Ina ia mawhai ei ona whatonu ina ona whina ngalo. Te le misiona ma le au ma le savali tau abe o le tusi le nei. Lau fionga Dr. Tavana vātu au tau langi. E le tofa ma le namula ulu. To oe tua iai Samoa. Awa foi, o teitei atu ele tua whaftai foi a siata pio vauliko. O teitei atu e ioanga o le o koe loku a langa vatu la Ta tai atu ele o le atua lo uso. E ta tai mai oe I New Zealand nei. Se I tato whilo ai. Ma wha au ai le sava linga le tusi le nei. Whaftai ua tau aloa ia Samoa, mātunu o e fia o le lalolangi. Ma ua tau ai o le tusi a Samoa. Ia, whaftai le nā nganga. Le asa talitonunga o lau e fionga, e le whamai pula ni professor foi,
E ai nisi ngā ruenga whapendei e muri mai e toi te wai ma toi whamautu ai nisi a suenga mo lumanai. Ma lo whafstei, ma nei e o le whafsiri. Io e sa o lava le siri. O le aso mua ana talai tusi. Ma ua whatau ma tufo i le whasoa atu i le lo le lolang. O le aso i nana amataina o toi review inga le tusi. Le aso mua lava. Ia lava. Ia, malau tarsanga e la tō mo o lo iai e le avano. E eile perkafina e le po ma se, le po malai. Ia. Le vai inga fo o le au ona. Ai, o le tuse Samoa, o iei ni fina ngalo e tanga ia ne e mana mea le sosoani e wha ale lea atiri e. Ia wha mo le so tai mai, tātou talanoa, ma tātou whasoa i le vaenga. Ioi, sa vea, o leo a matana review, ma toi whaaturo, lo moinga e le tome maho, ia, ona sau leo le edition number 2. Ia lava. Awa e taula o le tusi e Samoa, tātou te ngalu lua whatasi ei. Alo whaftai, le sila mai le atunu, o le tusi le nā. The core values of Samoan culture, ia, po o anga whawai le atunu. E fia le tau leo o whatau i New Zealand. No le mea na tupu ana po leo fionga tofa. Ia, saunoi. O leo a umana whai atu nei, ia le fonga le po, wha mole e tasi lau tusi af. O le no whapene, no whaatuai te isi atu. A nei e maua se lua se lau. A le mele na tanga im se sila ia na po. Wa o vātu le wha se lau. A waka i lima ka i ongo kusi al kangaka e whakau. A mbaiwari kou le alo rofo isi. Ia o whea la o le available ai ma avanoa le nei tusi. Mo na watu la recommendation a nei le tātou o tunu. Taila. Ia te tau o na iai se tusi whapenei pe tasi pe lua i to tonu o so se household a inga Samoa uma. E ngata New Zealand, Samoa, Australia, Amerika, o whea lava o no pia iai. A mese o tau mātua o whainga ruenga i atunu uma mao, ma iai mao tau whanau. Ina ia iai se kopi o tusi nei a o le whai kaua le kuspa ia, whai tau lo le tusi lea. Se sao no po whea me o lo available lai ma vanoa le tusi le nei. Malo, sa vea. O le nganga e amatai le nei ngā luenga. E le ia se mea nā le whapea. A iei se sao e so soani ai i le tunu. Alo ma whanau lo lavo. Ai maise le nopia e i lo telo tātou i tunu ma. A iei se sao e so soani ai i le whaatamau ai ina pea. Ma le whaalo loto o le malama i tūmanga Samoa. Ia o le me sirilan tau. O le tau. E pe muli mai le tau. A tanga iei e luas fulta la Amerika. O le tu sirilan tongo fie oi i le universite. Ma fituanga inga ma le publisher. O ma lia lava iei. O tangata tātou. A mana o le mea. Halua e moa. Ia moa. Lia lava. A whaingtāna moa. Ia o tasilan na whaitauli. Ina ale lusulta la le tau e whatau ai. Ia, e whaingo fie. Mai o lo iei le link i le Brigham Young University tau o le BYUstore.com. Kiliki le link na. Ia na sawa ilo information. E fie tu sistema na oi. O le tau lea. Anai sawa ia ma le tau lunga. Ia, o mauolo. Ia, meli na... Ona meli mai lo le universite i le tangata whape ma mao le mei ai a whape o le nufo la tala tatu le mela te e whaingo fia nana tō mai a ngā wala au mai a se mga mesa kusikasi ia o solo lo ka vale aver kusi e o le nganga la tatu se ele fia malu le online e oka se mea e mana o e fiso tai e a te ratu mai o e lentu sirtus i tasi naru se telefon le nga kusi e lo e kalia le ia fa se Samoan modelo fionga sangi merka kusi e fa pena ia na fo na se serena po o ta lo fa tu lava le lenga o mi ia al tele o matua le pena sauno e fa tau tu si mole ainga to ato o te lo alto tele fa na se tu lo
vai tu numero tu sile sa mo lo tu ana po ava pe se fulu kus ope o lo ingol ta mamle tina e valu fanga ava pe ngal kinga o lo inga e val fanga i me va pe na le te ta lava mo ta fia ai ma fafta e mo le sili ma ta fie sa ve o le si va ngata wo tele ya cha o le tofa fe tu na ia lo fionga le li format your openness to critique and to validate and also e te talia ina le avano e tala ai e to fama le whautanga a whai iei nisi la tau te sila iei se me e mai se whautuanga e po se tu walalo po le whaupopo atu ia le lei atini o lea o lo te tala le vai whale i lo fina ngalo e talia ina ai tūlanga whapea Taila o le anga tonu la sawe e leo ia te au se atoa e pea no e il par ka whanau te tusi ai ina ia manino fo ile matala vai ele o le auna na ase au auna vai ma ele atoa a o le lato le tatala o le fitu na ile e mau ai se matango fio le nei fo i nei tusi ranga iluma e ha mo le tato tunu uma so se sila vai foi fia so e o lo ma manatu au tu lava na e tau se fai se nga awa le ale nga ne so fonga te ngalu ya na malo lo le o ye se nga mo isi so soni ai la to fo nga tam fai male sai li ina ya nga iluma iso lava se me mana ia te au upu whaala i au o le fionga i le te tai o le sauninga i le poana po i tala vau le whaiwhau o le mamoli ina mai o lana sa vali i le toe whetu na i o le tātou mawhau whau mo tātou loto ina ia whaatanga le atua le nganga o le atua ngā lue i lou mawhau whau o le tā ua ia ma le tele o mea le lei e mawhai ai o na tu suia le langona o le tangata e whaatino ni ngā ruenga whapenei. O la utala mo le ngā whaafitai o wale a tu maupea le nei ngā ruenga. Ona o le tala le tusi nei, sa uwe tuna i lo mawhau le nei vai aso atoa. Ma meo winga whaavai, ma anga whaavai a Samoa i so sana tu ma so se anga nuu, whapena fo i lana ngana. A leo o PC ai ma le paremene o Samoa. Ma le whaavai fo i o Samoa. Wa ta sui sa iai anga whaavai ma whainga whaavai a le tunu ai maise lana parlemene. A le lau tilo tu fo iai. Ina ua le mulita i ia anga whaavai. Wa whapena fo i ona a mata i ona tala lau tasi ma le tala whea ngai. Ma me whai o le tangata. Ono nisi o tangata. La tau te suia whaavai ma sui anga whaavai. Ina ia whawhetau ia male nganga o le tangata la tau malona mana onga. Ma nisi to laiti. Ai le manuia ai le lautele. A ole nisi ona na tusi lea o anga whawai. Mō tangata uma ma Samoa. Whawhetai lau sawe. Ia. A whai isi vaenga o lo e fia tala i lea tunua whaafonga o a inga paolo mangafa o wōma e masani. Whawhetai le tua walai whaafonga mai le lalo langi a toa ma ta whaifia. O lo o ta whaasolo no winga e umalofo i wala au mai ia i bon. Ma wala au mai i bon ma ken. Mai i nala o tu whai mamango fo i mea siri nga gawo o kungi sila e li mose matu wa wanoa. Ya, saundo ia ma malele lau fionga le tau langi. Ja, ma alo whawhetai o te toi whawhetai tele a sa vea. O ai fo ili tangata o manatu mai e a whelo maota malo o fisa mamalu. Ia wa o te whawhetai lau, o le tā leni fo i le fo i le tua i lau fo i a whionga, ma me se fo i isi o lo tau whai le me se siri, e o nai mo le li, ia me se so soani o tātu tangata. Ia ai o te matua mamoli e tu whawhetai, pawale mele o te li tā oe lau whamataranga. A tanga i umo iei i anga whaawai e ono na tau mai e toi ina malo matua e tea. E matua so tai le leilav ma o onga whaakirisiano. E o le respect, o le whaaloalo, o le whaatawalofa. E oi, o so e tu e so ta inga le.
oi no inga o tātou tangata o lewa na soifua ai au iei anga whawai e tusa lei maonga ale whakeisiano o la i soifua ai fo ele tātou tunu o na o whapele se o whawhitei tele lawa sa vea o te lofa tele atu i sio to a si ia whapale ia e me se foi si tō ainga masani le foi ia o i si tō ainga i o uso mo tu whawhense i tulo ia e whape foi le ngā luenga whita o lo ngā lue ai e se le matango fio le matu wawa ai mei matango fio le tā leni o foi ina le li tō te ngā lue whawhitai foi malo whatun matu ainga umalawa i nei New Zealand tō teleni sina malanga mai e mole whamoe moe anu pō ia e whawhitai tele lawa whape foi matu ainga matu nuu i savai sai pipi ia pe foi sa tu la fai ia e me se foi tātua tunu pele o lo ngā lue me soi fua o na tu sai ina ia mwhai ana manuia tātua tangata umalawa ia o lo whawhitai atu i lawa noa sa vea ia e tātua whelo i pēr ia i ranga i luma ia foi se me manamni hai ia te fia lawa e whasoa ma tātou ngā lue whatasi awa o le tātou tūlanga lawa le le tātou nu a whai nei me whapea so e tumu i e fia e alofa ia e me se foi le vāwhera loai i mea o le tātou soifuai ia e manui e tele lawa lo whionga sa lea ma le ngā luenga ia whatutumo e li tamau ainga e mawhawhau ma le tino ma le nganga ina i whapea na anga inga i luma lo ngā luenga ma lo tu mai o fo ina li mo ai e so fo mai e manuia alo fa te tele sa do fa lo fa fonga tapu ai fo le tatu te no ta fe pe na fa pe so fo mai la vea le matu te ma se tala fa mai fa le tusi le nei ona si le fo i na mulo ulo le matu te o se me alo fo yo matu o langa matu nei o se fa na to tele ma lilo ia ai ua fai langi le fo langa a o lona fatu lea ma le ute o mea uma. O lea nganu ma lea tunu. E tasi ala psili le to e batu tau ma vai loma batu se upu mulmuli. Ai sa lava ua tūlanga ese ai sa moa. Ma isi atunu uma. Ma le tilo mai ale lalo langi i ai. Ma faa winga le lalo langi pe faa pe i a la mea leina faa pe lea tunu. Ia. Ma nei e pia o le tūlanga tonua lea e tau whai o le ai mai laulangi o tātou ni tangata e tau tātou o le parataiso o le tangata e le ngata ina lale lei ia e whapea fo i le sio manga e se le matango whi pe o le winga le na soi fua mai ai i tātou iaso ia o i tātou tō a ma i la tō na fo ina na matamaia le tātou tunu e o i fōlaunga e ese le matango fia ma le o le lato tala whasol pito a wafa o le anganga sa mone e tanga i le ngai inga fo i ma le nam le fitrenga nam la ulu la waki sa te tai fo i le maua pule e o lana tala lea o Samoa ia e mo Samoa a e leifo i sisi na te pule e ina Samoa ele pule sea. Ele pule sea. E pe e mita ele mita fa pe e fai me ese. Ale mita e fai me silio na le lei ma tau le leia. O le soi fanga na soi fuai. Ale la o tusile. Pe le tau te tai ai me na mata mai. E pe na sila ele lo langi ato. E se man le o tu manga Samoa. Pena pa fuele le tunu ese e manino le lei ona fōlinga i tūlanga i anga nūmanga i whanua. Ai e pau ala mea sa o mawhoi. Toi fō i le whawai. E tofu lawa tātou mai manatu. I so se mea lawa e iei fō i lea i ata tau. Wa pese o le mea nao le whinau ai. O la ua i ata tau e whai mea lea. O la ua. A lau whaupoponga i o lea i ata tau e whai ai le mea tonu. Le mea tatau. Mea tatau. Wha popo e le mena. Ia ula wai. Mai maue. Wa lefi na ua. O la maua e. Ia o la vai a tau.
pese se pesa ia ele o fisile na o le whapoponga leo te tuna atu moa ula vai Whaftai. ia whaile me o la ua ia tau ia o le whaia leo me tonu ma te tau ia whai oto penale ta Saunoanga matango fie le nei aso a o nofo tapuai ia le atunu le fo i wato le whale o tautai wala lau sa au whaiva ia sa tof si ai le alititai sa ili iuta sa ili tai ia ma sa ili nungai le nganga o le tua e whaatonu fo lau o le titalo le i atau sa vea ma Samoa o lo whaafongafonga mai i tawhai fia ia le lingi whaamrianga ma tō whaawanga manu i lau fionga. Ma ia whaafua loa le soifua tautua au auna mangalue. Ia fua mai nisi a enga tā ua o le nei ngā ruenga. Ia ma ai ia Samoa le lumanai mana tupulanga. I will treasure this book and thank you for it. Awa ana le mo fola utusi ana polo no winga le isa utusi mo. Whaftai i le sunga i lo uso e asiata mo le avanoa. Ua mawhai ai ona tai mai lau fionga. Mo onga le leina mo oima le whaltua. Ia whapea fo te lenga ia o matangi ma le whaltua ia o le via. Ia mo tātou ai ngai fia o lo whalongolongo mai. Ia, o a whiolo o fau malanga ai? Ia, se i moni nai aso se i nofo. Le titi foi ma fia i le tau tātou nei wa le malulu le vela le pe matou la hai malulu. Mali e lava. Ia, ona toi foi i le leva aso wa tu lo fio. Ia, le tau le dai le whaafonga le tanu i manu te le ina o whaiva i so se mea. Ia, ma wha malu au alofa le tua i so se va enga o le lalolangi, ma le atunu nei o le a wheta loloa i ai, ma whai mano longa maasi fo i a inga. Ai i anga leile tua, tā te tau ma vai i le pese lea. Ia, ma tāwa lunga i ai, ia le tā whataluanga i le so. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried,
Lazarus come forth. Then somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When his 4 days late, and all hope is gone, Lord, we don't understand why you've waited so long, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late and he's still on time? Oh, my God is great when he's 4 days late, he's still on time. Friend, he's still on Tasilimo ivutu amo. Oh
10 out of 10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, never wanna see the deal. Oh, your phone rings, baby, one of a meal. Still I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see your face in my dreams. Why I never wanna cry over a woman, never in my life for a woman. Oh, oh, oh. Let my fight, ooh, let my fight. Sa umo, ooh, I find a na oh oh. Be a toy for. E ole da, a whaafianga sui whiwhi loi o le rei fo i au auli o le asto na i mani a tau sa vea ma le tano awa. E te maua i le sa. O le uto e luas fulma le wha minute o na tale o le i tu lai wha. Tā walunga atuai i a le tala noanga fo i ma le whionga le li profesa. E apo le li fo i le fo mai. Le whionga le taulangi a tofa na mula ulu Dr. Tavana. You were truly an inspiration to me, my brother. Whaftai le mea alofa le tua, le tusi a Samoa. O anga whaavae o le atunu. Pea reo whai atu. O so se mea e whai, e tau na ilo na amatang. E tau na ilo na whaavae. O na whaatulanga mai e la ia lea. Ma whaasolo solo isi vaenga, e tau na o iai. A le whaalawe lawe, wata sui e tangata ia anga whaavai, o whainga whaavai, le o tātou tapisa i nei, e o fo i whanua, o suafa, o mea sina le atunu, o ele whaasino i se suafa. So se suafa lava, e tau o na yeise ele whaasino i ele suafa le nā. Pe fo ngā mutia sta mai mea whaapenei, o le malae lava le nā. E tu waile maota, pele o fiele maota, pele o fiele lawa, o le malai lava le nai fasino. I lea suafa, ma lea suafa. Alare mea la o tupu nei le tātou o tunu. O fia pule istangata, i whanua istangata. O sui tu la whono wa whainga whaavae, o mea sina le atunu. Wa lai o na tātou pisa, ma si iso o ngase i o le mauta ngase. O mea sina le atunu. Ole ofisa o whaamsilonga o whanua masuafa. Wale whale mai nā. E si i eia tātou ngase o mata upu whaaleanga nuu. E a fia i mea sina e pei o suafa whanua masuafa. Le whainga whaavae fo i la le nā. Lena ta lepe nei. Ma o ia ma sa tia ai le nofo le lei o tangata. Ma sa ai le toto. Si i tua oi, si i taua mamisa, a lea i tau malo, le si i tau maloro, lea nuu, lea tātou vava ainde i eima mori mau ai. Misa, a whenga la tau ma leo ba, whaapena ma tuana, e whaapena ma sale moa. O tau sinsila iai, sui whainga whaavae, e pe ona ta oto ai le afe iwa sa lau valus fulma le tasi o le tula fono whaavae ma whainga whaavae o whanua ma suafa ma lau na whaamsinonga ai au mai i e whaatūto tasi ia ese le ulu o le whaamsinonga whanua ma suafa ese le ulu o whaamsinonga o soli ngā tula fono Lands and Title Court
to be independent and have its own head apart from the whainga whaavai na iai. O le whaamsinonga whanua msuafa, e lalo e malu e le whaamsinonga māua lunga le atunu, a o le ulu e tasi o le whaamsinsili. Ia le lau tātou vava aine iai. O tātou vava ai iai, ina ua sui anga whaavaia Samoa, malana tū la whono i menei. Ia o tātou pisai. Ia o malepe atuai ma le tātou whainga malo. Ai tali e tangata na lātou whaia le suinga o anga whaavaia o le atunu. Na o bea whao so ita le bea sole. O le o fua lea o bai loke le mea. You only fix something when something is broken. And something that is not broken, why fix it? Sa le leiba mautu. Mea sa wa i Samoa i ana anga whawai. Na paule bea sa taule whai mene o anga whawai. Ai ei ni suinga. O ni suinga whao popo ea le lei atiri. A le bea lena whai e la wali ia lena iai le whainga malo mua. Lena se iba vai atu nei. Atu le epa ma le vaenga. Sui anga whawai. Ina ia tala whea ngai ma le mana onga o ta ngata lava la tōwia. I le la tau lava pule le nā. E manuia i nā o i la tau, ma i la tau e lango ina. Ia i la tau. E le nā ta ua tele le nei tusi, vai sau tusi, alo i le byustore.com okai nā lau tusi. A leo le nā, nā umana whasa lau tu fōi e le sunga ia siata pio variko. Le awala e mo wai lau tusi. Whaftai tele mo le mea lofa i lau fionga le rifo mai. Dr. Tavana bo lau fionga fo le teo langi tofa. Namu lau ulu Dr. Tavana. Va futi le lua. Ia mruia whainga malolonga ma tāwhaonga mai vai vanga fo i. Ia ma le saunga le mo i lau whanua ma ele o Aotearoa nei. Ia e mai se fo i. Se taimi o mua e to e taliu wai le uto, ia anga le lei le atua le lato, le taima le lato le ea, ma le lato i le ala. Tau nuu ma le manuia, tātou whafo i eile vi inga i le atua. O le tātou o le malolonga. Ai whatalo whatu i le uso ia Tony Jr., Silva ma le whaletua, whaftai le asisi mai, ia mo i fo i le avanua tātou te tu fa ia ima mo wantu i malau pusa le vai le a inga le mai California o mana o mai le pusa vai le ta telefoni le na o lua tasi lua i wa fa fitu iwa lua fitu o lua tasi lua i wa fa fitu iwa lua fitu nubera na le a tau sevea mo o tau o lo alala ma papa au fafo lo te wawa ia tolo ma futa mai nisi mai nai Alaska and Quebec in Canada. Fatalo fatu Vili Ulu o lo o fatalo fa mai Salt Lake City, Utah. Ia fapena fo i Marietta P. Fa mai o le cyberbullying. Esa o le leia e no nice at all. Noa fautota talo fa lava watching you Seville from Brisbane, Australia. Ia o le tamo mo lesi sanga poltele. Ia, lale mai mboa mai itua ia le pata. Talo whai, so tele o nai o tātou tangata, o mai mboa mai atunu, ui whafo o lava le tātou tunu, le tina pele o le tātou ainga, so alo, la whai tele, le ulua i ali i whaapale pale mata o le alofa, la vea, i mota, ia, nena o moli atu o lo whaanga ma whaamianga mai Dr. Tavana, ia mo oe le tina ma mana tua pea le tele o aso ma tausanga sa mafuta ai a aveo ni whaia onga fatasi ei le aveo fui o le fionga
Ia Dr. Tamana o se pulea onga mo le kolisi ale ekalesia Yesu Keriso la pio asontai Church of Jesus Christ CCWS. Tele o nato sanga ia va pe fole o unanga o lo fa o pea ona vea ai o se li I whaia onga. Electoral il Université, a Brigham Young University, Provo, Utah. Tale pesilea, tato wo le malolonga. Foi mai. Ya, toi fatino, a fa wau le wodanga le tutua, a le siu fongo sa boma le tano ava, ma le a tau e le so. Se su sa se ne ma te mi lo yo mai no sa vai ni mai pa ma mai lo lo to wai ma we na sa pia ai ma de vaya so kisi mama kisi ma ya tu o foi mai ne sa o we vai le per kala ku ma le lo lo to le pai to ai ta la mo a o ma li o ai o itai ha ku mai ole ba o troi po I no ai na pe ko ai ta se a tu lo o pai ai na tan mai na ma le mani e o mama ya ita mai ko e se la ba o su yo ku wi ma ta mai ole ba o troi po I no ai na pe ko ai ta se a tu lo o pai ai na tan mai na ma le mani e o mama ya ita mai ko e se la ba o su yo ku wi ma Kisi mama kisi maya o foi mai me sa o vai le pele kala pu pali lo lo to le vai to ai ta mo a o mali o ai o itai ha ku on la o mama sa o vai le ban vaya ma wa ta sala e fa fa na ai pe chan ye le ni wa yo lo ku ha na tu mau ke la ba o la o sala fu ma ta la lava oi mama sa o we ba ile ma vaya ma wai tau sala e pa na ai pe ta mi le ni wa yo lo ku ma na e tu mau pe lava oi la o sala fu ma ta la kisi mama kisi ma ya o foi mai ne sa o we ba ile pa kala ku ma le lo lo to ile pa to ai ta la mo a o ma li o ai o in tai ha oi mama sa o we va ile man vaya ma wai ta sala e pa na ai pe tan ile li wa yo lo wa nga tu mau pe la va oi la o sala fu ma ta la kisi papa kisi ma ya mama sa wi ai ta ma wa ye ka a se lo pa ka se va yo ma ta wa bu ma se lo ai ama pa to ta ya oi na o sala mo mai na yo ma ta Kisi papa kisi maya mama Tau ya itu tak matua ye ka ase lo paka Se ayo mata wa bubu mai se lo ai ama Pato jari oi na o sala mo mai na yo mata Ea le na tolu mana ve misilu ki su a fa mai mo kwa ulu leanga ba yo maka mo kwa e ka akele lo paka Ena ua toi sifuru mani tolu minute na tale o le tu live fa Ole Wharinga I lea sona na fi tono le mautafonu ma le pale mene o New Zealand. Mana tua fo I sa tātou talanoa, si tātou talanoa tasi fo I lau whanua ba ele matu la fono ale atunu unei o New Zealand. Ole ua vea mo tātou ainga lona lua ma tātou no nofo ma eva aimba fa iei atina e mangālu rue ai. I lea matanga la wala tausanga le nei. Na mai aile ba tā upu o David Seymour ma le ACT Party ina ia ave ese ai le tu la fono fa vai. The document of the Treaty of Waitangi. The document of the Treaty of Waitangi. Ole mta ufa vai lea e winga i le mali lienga i le vāo tangata whenua. Ia ma le malo po ai lava le whainga malo ni sila e tula mai lea taimi ma lea taimi ai ina ua sainia le whengainga le nā. Na mali lie ai I whainga au tūne I tolu. Mua o le atu I nātu e tangata maoli ia le whātananga. Ceded sovereignty to the crown. I le teimi le nā. Lātou te whau I nai se whainga malo. Pe a whai, vaenga lona lua,
e lātou te puipuia, taonga, ma mea sina, a tangata whenua. Tolu, ina atu lea ia te tau e pui ai, le saunga le mūfo i o tangata Maori. Orono inga, e alala tu la whono ma le whengainga le i le vāo tangata whenua, male malo, e te tau, ona, apo, ma whaaloa longia lea whengainga na sainia, i le se lau lima sefulu montupu tau sanga o tuana ia. Tunei le lewa fo i ona tātou whamdatuina le Waitangi Day le aso no February lena se ima vai atu nei lua awhelua sefulu ma lima. A le lawa manatu David Seymour. E a mai o se mta upu o se tu la fono tau whaauwhi tono al Parliament o New Zealand. Lea ua te tee uma iai pati uma e o lava. Manatua le whainga malo o lo tula i mai nei o le malo so whatasi taita ia le National Luxon, Winston Peters ma New Zealand First, whapena fo i ma David Seymour Male Act Party. Parti ia tolu o leo o fausi ai i le coalition-led national government. Lea la o te ena umalava, te ena le national, te ena fo i le New Zealand First, te ena te Maori Party, te ena le Green, te ena le Labour. Lea la wale ilo nei David Seymour, po whea la atoe a ngai i awe i le mataupu. Mai le whai ai fo se referendum ma le atunu nei. Ma tangata lau tele mo sa lātou whinangalo le ai. Lote la vai tonu al Parliament ma whaasau le whaasolonga lona whaitaunga mua ave i tua le Select Committee po o le Committee wha Parliament whaapitoa. Ia, whapenala ia le ona toe au maia mo le whaitaunga lona lua. Ona toe ave fo ila ia le lesi Parliament Committee wha Parliament au maia mo le whaitaunga wha anona tolu. Lalmele o tupu. E le i whaitaunga mua. Nā ona whaatala noa ina. Ma lea la o tu o e whaatawhea le lafo. Ma whaatawhea ai fo i ma lea mana onga. Mai o te lango ina. Anyway, e o lava fo i ai tātou Samoa. Se mata upu peila, o mata upu le tātou sitseni lea whaatua au maneo na whinau ma toi whaafo i maile sitseni New Zealand Samoa. E ai lava le whengainga ma vaenga e te tau o na whaalorungia. Ma tausia e le malo. Mō tangata whenua. Tangata o mau o le ele mawhai una fuli. Aisea, wa lewa na polonga. The British citizens and people came to New Zealand uninvited. Tusa lea mana velen tupu iai tātou. Taunu uatu New Zealand ma peletania i Samoa mātou te lei. Vala au lia o tau e o mai e pule ia mātou. Ea fo e mau e tono le tusi le nei. Upu na whai ma whetalai iai ma whaa mautua i loa le mau a pule ono. E le toa manu i anamula ulu na waki mamoe. E le pule e sea Samoa. O Samoa mō Samoa. Me la le tātou te le mawhau ma mawha iai. I upu whawai ia. Wani. E uwha petangata. Sa siri e ina pule palangi ai tātou. A le manatu sa ili balo Samoa. Lea o tātou toe no nofo ma whaato i lalo i tātou. Ia i tātou lava ma tātou pūlenga. Le mautu ma le mautinoa. Ona olea. Whaapito au ngafa. Whai mea whaapito. Lea ua wālwhunga tia. O le ale tali o le mea lea. Toi fo i e whai le whainga palota. Oe toi vesiri le tō whāle atunu o lo ota oto ai le pule ma le malo si anga. Toi tutofi e tuai nisi i tono le mauta le nale. Le pāle mene le nale ua pipili. The Parliament of Samoa is being crippled
and handicapped because of why? Actions by our own leaders. Yeah, isisi. Ili isisi. Taanga mga yoinga au tātou lava teitai. Wale manatu mai ai i le pule na watu e tangata. Awafo ele ni ua niu na tuai ma feo soi i lungo le solo whanua. O ua o tangata na tutuai ma feo soi ma ngai mai i le pale mene. Le pule e tangata na watu e le tofi. E pangale. Wa fumfa a toa le mea. Wo. E voilà feo soi ma di ngau. Elena Fafo, Talofa watching you, so they are from Cairns in the Northern Territory. Tawili Ili Dan Yosefa watching you from California, Upland, California. Yeah, Famalo Tria Famona Lofaifo. Hello, let's say from Ria. Louis Kunwayu. Hello, Juliana Ali Vui. Danny Tamali I Sobala Fatalo Fatu Malole Soifo Munria. Ya mese fo ia le sunga mulipola aleki Tamali I Sobala. Lea na fau ona po ma mowalo na tu spasi fatalo fatu. Ile so ya ili ma le faletua. Ya lilo mayava masio tatu tina ya tu fue sewa muli. Fatalo fatu I sio to fine. Ya fale. Sei na fulava. Mauto uma mai Brisbane I Australia. Aftai fale. I left sort of mai. Famu mo lo umbia fo oe. Fatalofa I lo fionga le ngaftasi. Fui mono si alenga. Ya fa pe fo ile fale tua ya le pepe sene. Ya ma tato pepe au le talovatu le sunga le pali tele. La uli ngā toloai ia pe fo I le tua fine a whamusili. Vana, ia ma le ainga fo. Talo fatu le sunga le pali tele, te o la tawhale, Maryland. Ia ma le whanau tō tele. A moe le tua, ia moe le manosi ma pai atu e. Wha mawhana whana. Ia ma ave ese fo iti ngā o le tino I ngase ua sa tia aima, po ia I fo I le neiva I tau le tau sanga ma le soifuanga. Ka talo fatu I le tina matua ia kisa, I nai Manuka Street, Manuka Road I North Shore, ia masiana whanau, masi o tau ainga kisa, ka mamoa na o tau nuatu lau pusavai nei le tai au. Tātou se e mai lea. Awa e alu me uma. Aia tātou le maua le malos. Ma le soifua malolo ina le lei. Ia na pauala ngā le mea ngā kia ma I kamiki. Wale mawhainko lunga mkua fula vai makuli le ngungu. Ka ve tanga va pe oso se ngungu le nguku le kangaka wale mawhaini. Wafiwa kau makau wha manga. Ai mai se ala au palau vale I. Tātou maketi wala viloa na ulua I te tala I le valu tau sanga ua tuanai na ua tau nuku maile vai o le ola. O I nā le numeros fulma le tolu, Lappington Road I Otara. O le maunta le nā o le fionga le saoli I atuala taupa utino. Ya, ma le whaletua ia peka, ma le no whaalo, ma le ainga lii, sfulu tolu, Lappington Road, maua I nā, na wai wafte I tele tuala, ia ma le masiofo ia peka, I le vanga pea, o le maunta, vea mano whanga, sulu whai atu, ia I funga one, lau malai, ia, le toa tele o le atanu, ai sa wai, mana tua, le fisi nuitang, o le ali leo ngā le vai lita, o le toto mawalunga. A ngā telefo I ngase o le fatu, ngase o le mama. Ia ai matautia lona tāua ma leo ngā. E tō tonga sili nei o na tāua I le tino o le tangata.
o le ate, po le liver, ia ma le kidney, po le whatungao. So soni ina ia whaale leia. Damaged livers and kidneys. So soni ai, ua whai mana tua. O tō tonga i o le tino la te whaia le ngā ruenga o le vai mama. Na te au ese ina mai o ta ota. O lo o whetā whea i lo wala toto. Toxins and poisons that run through your bloodstream. Yeah. Le mwhaila na whaile mele na. Ia onono winga. Wa atu ia me o ona na ma. Mana nofo ma wha putu putu i so onga o ponaivi. Na e waile ua fula fula. Ia le ngungu. Waka tau le mawhaio na wha minoi au lima. E mai se aso onga o me o tapu vai, o ta mai vai, o tuli, o tapu lima, o tapu o le tua lima. E matau tia le whainga le mai. Ia ona whape nā la ia lea na e ka oko ai ala alu le whinga ka wha. Whiu e wala oku e. Hei! Sa! A wha mai au ka kikia ia ma whai wha leo ngungu ngā ara ia. Iwa alu au tina i ta wha ma tāso lera. Vai so vai. Tātou se e mai i leisia tātou maketi le leo i olo o iai le numera Lewis Fuma le lua. Templeton Place. Ne whale tua mo le tua whine a Maria Neve. Ia wha pe whale tu mai tai o Marita sa wang whaftai tiri lewe ia te ulua mo le ngā luenga a lofa i o tātou tangata. Lewis Fuma le lua Templeton Place i Manurewa, Glendon. Ia, se e mai toru i leisia tātou marketi o le Tasi Market o ngā tutonu ngā le mu. O le taulanga whātau a mangele. Oso mai o le pito le iele McDonald. Whale lo mo mua la vai lau tumtau. O le whionga ia po le fterenga a whaulatane Peter Silver. Ia whapea fo i le sunga le whawhianga ingo le ampasa mo tamaiti sulufa i Samoa. Reverend Larry Tupai Lavea. Male whale tua ia Sau Helen Tupai Lavea. Alo ngā lue fo i nei aso. Ia ma Auntie Fiona. Whatalo whatu. Kire o ke puaa, o le masi, o le pankeke, le nae tūtū ai lumai na Auntie Fiona. Ia malana kale ngale o makua pe ia muri kua kale le inkia. Le mangi i kele le kale. Ia e tawalunga leisi a tātou maketi o lo o iai na ele numera Tasi Triangle Road i Massey, Henderson. O ele uso ia wahit. Ia, mali whale loa ua whaingoi no le Grand Market. Maua wai fu i nā le tātou. Vai sama o le vai o le ola, ma le vai avoka. Tā ua le nā, ina ia maua e oe, le ola malolo ina e mana tua voi. O mea ai, ma mea ino. O mea nā e tutupu ai ia whama. O vai whai nā tura mai ana mua, o mena tā pena e o tātou mātutua. Iwa wailele matua o le tangata na whaile vai. Se lau ma le ono tausanga. Whato a tu malo ma wala au le tua ilo mātu ta mamatua. Ia so alo leu tele. Ia leu o maile nei vai tau. Alo ua whao ngā ina pēr ia me anofa whaale natura. Indigenous knowledge that created these properties, they are products of indigenous wisdom and knowledge. Tā ua tele le nāna tātou o, ia tātou telefou i vai whanua, i le ngana pere e tānia. In this update, unpredictable markets have Wall Street in turmoil, but the don't panic message to Kiwis remains steadfast. The massive fallout from Donald Trump's Liberation Day tariffs is continuing, leading to some of the worst trading days since COVID-19.
The US has now been stung by reciprocal Chinese tariffs, and JP Morgan says there's a 60% chance of recession. Infometrics principal economist Brad Olsen says New Zealanders with KiwiSaver and other investments will be seeing some ugly numbers. But for a lot of Kiwis, I think it's important not to make any rash, hasty decisions, important to take a breath and take some advice if they are worried. Australian Prime Minister Anthony Albanese has flagged a trip to Washington to discuss tariffs with Donald Trump in person if he wins next month's election. The Prime Minister says that it's on his agenda. I've been invited to the United States, of course, and vice versa. I will go as soon as possible, but I make this point as well. I'm not getting ahead of myself here. The first visit that I want to make after the election is to Government House. In the meantime, residents on Norfolk Island are scratching their heads with the tiny Australian territory hit with US tariffs. The island has no trade relations with the US and its main source of income is tourism. A homicide investigation has been launched after a man was found with injuries consistent with stab wounds in Auckland overnight. Emergency services were called to a property on Mar Road in Manurewa just after midnight to reports a person had been injured. A suggestion that upfront checks could be the solution to building consent delays. The New Zealand Institute of Building Surveyors says about 64% of applications are paused because councils request information. President David Clifton says bringing in surveyors earlier could help prevent those mistakes before projects land on the council's desks. He says while there's an upfront cost, the investment pays off very quickly. That's news. Tana o te uina pe e sa sa e pe ava e tu I whea Ae ona o lo ua lofa Mo oele ma whaina uma Ta o toi foi le pongisa E whaangalo le whaingata E mana tua pēr o wholinga Ai ona ulo ua lofa O oele ma whaina uma Ua o iloa wa e alu Whainga tāna ngama oi lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr oi se aso Pea o tau talele sao E manu malo la mau manao Ua o ilo wa e alu E whainga tāna ngalo o e lo whatu Tauane o la uva ai O loa tutu whaatasi mai Ma la uwha alonga wa e whaatofa mai Ai tu maua lo lofa mo oe I o uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngama oi lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr oi se aso Pea o tau talele sao E manu malo la mau manao
tāna ngalo o e lo whatu. Ta o toi fo I le pongi sa, le whaangalo le whaingata, ai mana tua pēr o fōlinga. Ai ona o lo ua lofa, wa mafua I nei mea uma. Ua o I loa wa e alu, ai whainga tāna ngalo I lo whatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pēr o e se aso. Pea o tau talele sao, e manu malo la lo manao. Ua o I loa e alu, e whainga tāna ngalo o e lo whatu. Ai whainga tāna ngalo o e lo whatu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Oa usa sa pifia e lo toru doi I musika. Kalene wa watu e peni. Ele whakutai a fia a la fia whakutia. Ta selme e manuia ia kamukoina. Litolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota uma fetu le langi wasulungi ia umasia unkani a omasa bali le masina se I susulu ia Samoa lo umatundu se I fai ma fia ia lana tine matama si vai na pepese matata la to ulele na o mai mane la lo oleni na o a umasia upele tangi mai le wati olo otumai imata pele Maeva masia upele ta to ayo pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai casino mauna moli pa ata milo pe se peram tai ai pupito le masina se I susulu ia Samoa lo umatundu se I fai ma fia ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele a omai vane la lo oleni na oa umasia upele
ingoa Wa ingoa ai Samoa Le peni now le Pacifica Wa mamita mita ngaya ita Apea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai moa Ia Samoa Le masina se e susulu Ia Samoa Luku atunu Na, fianga sui filoi whanofo fi mali ai ia le whafonga tāpua ia le atunu malau sila mai moa ia a o alo atu ia whamasino i le rei aso e tō lau la tau whai unga ia awa ia le ASP Polyfest a onga tūlanga lua e ono se fulu o lo o iai a tātou whanau Samoa Male Pasifika ia Fifi Mari, ia. O ai lava le tangata po lea o ngā fo i lea lautongia, vi ia mwhaafitai o le whaai unga, ia maleanga le lei o lea tua o whaatau nuu malmanuia, ia le whaafianga fo i o le reitau sanga lua whelua sifurma le lima. Whaatalo whaatu whamasi lau Sheila Graf papali, Maria Maunga, ia manuia lea so whanau o lau anti. Alo whātu mo o tō uma i Samunda. O ile ingo le anti tala whaile o ta ua mai i le ingo le anti. Ia se mandu ua whaaleo atu. I alo whaanga ma whaamdianga. O la tō lo ma whaamna tu ilo la tō was soifua. Ele nei aso ta māmati nā mātutua si o lava i se pepe whātu a tōle tō sanga. Ia, manui ali i o tō was soifua. A poponista usanga stele ole uso ya Sean Henry Purcell. Talo for severe watching you from Phoenix, Arizona. Talo fai. Talo fatu to mai ta yo lavi, malo lavi penina sua, fa mai penina sua. Se fa mo le asa fe. Ole o te fa longa tu nei le fa tala noanga le fa yo tustala. Wa tele tustala mai Samoa o le lifa. Taua nau ma pressure i le sunga la uli. Ale mali to e tau na fa ma vai ma step down mai longa tofinga fa fai puli. O la ko foi fola nga mea. O le wa malo lo mai le tofinga minsta. Fa tali o na moliang. Ale se senga le mea le fa mai. Langa le wa fa ma vai fo i fa le ma vai nga e lon tofi minsta. E lua te le yo e se senga mea la popo a e lua lea u te whai atu hai. Mua. Na fa ma vai alo ia lava whale o ma vai nga ia. I lona loto 48. Ona ua molia o ia leo. E le wha lawe lawe tau ta vale. Ma lepe le ta vale manu o le minsta. Ma lepe le si ta vale matuati ngā ina le pasese ia po le ava ta vale fo le tu le whanmai. O lea o tilo iei tangata. I le mea o tupu morianga na reckless driving and speeding. Sausawa ma le ave ta vale whata mala. O tupu ele wha lawe i le minsta mala na ta vale. Morianga la na. It's the actual thing that you're looking at, the accident itself physically. A o morianga le whaasanga ia la auri, le se mea la ato e fue pressure la auri e malolo. Ma wha ma vai. O morianga o su e ngā tala. O mo mai la le difference o le mea le da. Morianga o le su e ngā tala. O le tau su e ni mori mau e wha maoni ai mea i o whai. O su e ngā tala. Allegations
of what is believed to be said and who has the physical evidence of what was been written. Ya, lena. O mo mai la peni na sua. Ya, lena wa batu le tali lena mea. Ta iono whainu, ta alufa lava, si lau o le masaniai. Ta alufa le masaniai. Ya, pefo ia ete vice officer o Rosalia Lafonga. From Sydney, o Maria Lesina Tabai. Iopu faale falefata. Talofatu is watching from Sydney, Australia. Talofai. Yeah. Talofa le tamaita yo loa pamani. Wale ba so loa o mai oe male ainga. Talofatu le atau ya toe. Talofatu le uso ya so alo afa le utele. Ya male tausi. Ya fa perfo ile no fa alo male ainga li. Fa moe o lo o ua o lo mundia oe ma ngase fo le tino sa fenga iai. Ye mole fa ke o le vai el kako ai nga ke musu ingul kako va ai ki ko anga ai le ulu pua ya to anga fo la le ulu pik to ala buli anga tele Malia Morrow talofa anti malo srifu va tu taulangi vai sona se ma vai tu de no matal no ai makilinga Paul ele sitoia ina fo ia o soifua ia leto ino Filippo Moro talo fai fo ilangi le fo longa le na fo i tama e malie ia ai lo fatu mo o tuala mulianga tele ia we fo le ia stora im le sound ia tu le sapati atayao koleta JS Sayulia Li talo fa lava alo le on sai ia fa pena fo i le mafuta mai tu la leota alo so we are watching you from work o la maka le fe yo ngar ngari Susana Louis talo for lava alo so we are ya sa o le atua mta upule le se sengo moriango la ulian mali tombal fale mavaenga le fo u toe fa mal malamatu ile au le popula ala to vesili lot leang le fai kakala i ya le lei Marietta talfa o ale mau o le uso ya e sau Jane Morse ya fa perfo i Fortino Josefa Tino ai va de leili to ina ta pena le lei ma auli sono ofu mole sapati atayao o fa mai Fortino o fa nganga le au milo ma le au kau fa vale ya le saula le na sau e nafi la uli ma sau ma toelupe e tama sa sao fanga le malama fanga le tutui ya ole ua luas fun ba le 5 minute o te aile tu live manatu ya ole a tawalunga atu ma seu i fonua ia le tatu va folau le nei aso e te wia ina momoli atu ia lo faanga momo onga le lei le lo tatu tunu ono aso le vai aso ono fo aso tatu fa fisanga i fa penei ia ole anganga fa tai i le tua lo mo nei ya no e me fa ye ona tatu la lua fisila fai ile ono aso le vai aso pero fa wole ko fe mai o ki nga maka ya ka John L. Talava Balole, so for Maria, o le to fide alofa tiai, garakia ilau, alofa na fa fenga faisunga. O inusia fatumiti soli, Talava Lava Balole, so for Maria, ya, fa perfo I haui potifara. Com buona pacifica, oile data, alo buona pacifica le so, for my Marietta. There was no threat or defamation in the program. I look bad, stupid, and ignorant. Yeah, vapenga ya shawa mal station. So yes, I go vapenga auto falong mai.
Wele koe whai ako isa ukale leo ngari ai wāleanga. O moro, meo tamaiti le ang whātei tai o le kinta kāre a tule epa. Leo toi mai maua tua iei se taimi. O ailea, o ale mau talo whai. Toi me mau se taimi o le tātou polakara. Me mola ungutu e whai ako ingi kala i ngā kangata. O le au kau whaavalea le nā, mo le au kau whaaleanga. Tu ai pepea. Ta oile tala fo le nale. If you want to shower, you're welcome. Le sika ko se pese. Ale atu se ve fa ma vai. Ele escape-se i le ala. Pese ale tamba o le ainga i le tai. Ia lofa tuai i ati oe, ia, ma lau ngā ruenga, po lau malo longa o lo whātino i le so, e vai vanga o le fiafia na nei, e le taimi e timu ai. O le amatua i malulu, ia mai le ei, fuise mea o le aesa vari ei, mam kua whaaki, mai lau whaka, i luma ma lau papakua, whai whaare leo la ei ma le ulo tangata i ati oe. Ka leo saur kau malulu. Ya lele au ke vava ia kuri I si kairi ia. But no tele, there is a chance of an inflation and recession in terms of the economy. Ono le mele fine Donald Trump. Wano fo mafai so se atunu ua wa fa pipi ia tariffs ma taxes la mere wo fo ile rangi. Tua fa o popo for taxes and tariffs on any goods or services by the United States. You know, if I had Donald Trump, I'm a tuatinga ina lava. Well, folks, that's it for me. You have a wonderful, of whatever is left of this beautiful Saturday and sunny Saturday, and looking forward to having your company next week at the same time, same place, right here. Ile nganga ifo favor ile asungfua. O lumanai le aso leitu lai fase ia pa ia leitu lai fitu. Anyway, I leave you with one of my songs written a few years ago, and I want to say alofa tele mooi ma ia via tele malo longa le fai uma la so ma sapati te au mo tau le fenga luenga seifua. I think of the fun times we've shared together, just laughing and talking. It seemed forever, but just when you think time's on your side, the hands on the clock are waving goodbye. If this was a dream, I'll never wake up for fear that I'd lose you and wake up alone. 'Cause we've been together for almost a lifetime. Believe me, it's hard to let go, but that's the way it's got to be, my baby. That's the way it's got to be. That's the way it's got to be, my baby. That's the way it's got to be. I've got to be going, the sun is setting. Just look at each other and keep it inside. These feelings between us
of sand. Believe me, it's hard to let go. I won't even try to hold back the tears. It's better this way than to keep it inside. They say if you love someone, you set them free. And if they come back, it's meant to be. But that's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. But that's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. But that's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. Radio Samoa. Taslima Electoral Amo.